Ain't already we've done some 348 days. Not to say you Akaka krabi ni yawie. Ye ko 365. And I 348. Aka nane kakrabi. Odi ye betwa. Ana wunyini. Ade. Shaba. Enti enefua makomako edu enso a aka no. Ye wo gidie wo awurade mu so de ye betwa. But nyame pesa wo tia ase ne say. Ye finishing hard. Because wa ma wani anya din a last minute no obi betwi afa wo so but ye pesa obi atwi fa wo so. Nyankopon no de ye hya ase no da so tia ase. Oye gye Nyankopon ye obanyankopon ye nkronkron Nyankopon. Enu nti yire so kire so seden. Enana akamye de afiwe akwa wiye no. Wo boa ye be wona gon. Wo be ko. Ni ebeye musu esan mane ni huyanka yare da ho. Se buro nyan ye ma bibi boni asi. Se ne be ya ontumi ni buro nyane bi. Ye bona dane wo mon konkomo abebo mutiri so. Erade de ye twa from 348 days. Na 17 days ya ka na wo saying. Odi ye be ko. Araba pay mami fanchi asron kon fama. Mi anka sami nua be ma osi wotie yen. O send message ni sa o se mo mo hunu se mitie we. Ya asemo. Enti nana yawo. Baby awo bia no pay. Me ma good morning. Me gidi sen kran boko. Hallelujah. Afi mabo udin. Enti me gidi se obe jama ma to madwuma so. Me da say. Enti yeda so a Nyankopon asem na no joda ye de bre wo ye se in all thy getting get understanding. Enti yesua bebre ahunu se aware bebre a eguo no okoko bisemu ye ntiase na enya adwuma. Menteme ho ase besi enipa bi ode boa bone yonko apura no entokwa wo mompata ubeko bisemu no na eye understanding eni ho ntiase. Obeko enhensem sa henhemunie weso yo hene obi aso yo hene obeko akobisam no na eye entiase na enya adwuma obeko asori ni mu no osofo se woni na sofo nketo anka obeko bisam no na eye entiase na enya adwuma e obi bi ho efie ho no mo obeko ntokwa wesi we mpra wesi light bill na ba mintua wesi water bill mintua wesi da bi water bill na de breme no esododo light bill na de buy na sododo mintua ye one pata obeko na eyentiase na enya adwuma wo ho ba bibia obeko a confusion asi ho no na entiase enni ho enu nti bible amiate ase se sikana ye peneye ahode no aye peneye but ni nyina mu no eya yempre nhwehwe ntiase eni na no Solomon pai ba no de osre Nyankopon ne se awurade ma no ntiase akoma understanding heart obisa sawie ni Nyankopon kan se si wabisa ntiase de a ntiase no yana it goes with wisdom ntiase no yana it goes with knowledge. Enti sa woti bibia sia obenya nimdie e wade no ho adwuma ye wa hai se woti ase a unya nimdie wo ho ba se wonte ase unim sene ye operate machines no a wo betena no mu a 20 years na ate ho but se ye kire wo na wo beti ase a you are good to go and pay in all your getting get understanding. Bompaye se urade mamenti ase wade nyina mu osofo pani bompaye ka che urade se urade mamenti ase
entiase a metimi dia di wunwan yi anim akonkwagye mu osofo se onyankopon ma wo ntiase no wo ma wo saa honhom no a ehɔ no na abetiase se church members no ebinim ti sem pataku eno ma be fra nwan mu church members no bi ye boni ayefo osofo se nyankopon ma wo ntiase a obem wa tiase se church members na wanya wo mo no nya wo nyina no mo no sere saa o ebinim no sere kwa o sere na no no wamu na ne tirim osofo se wunya nyankopon tiase a ubewunu se church members no nia eya wuku ne ho bom paye mane pa no ono no wonya ne breakthrough a odi hwammo enti se si a enya nwanwa sanse awurade amwa tiase eni paro ne ye kuye homa ho bebre no omo ne ya na omo ma yensa si fam o nya wo be gina mu ama no se me ka bia ma no he we de enkrofo nyina yi ne ma me gina mu ama no no eni pada sani na otise enipa ofrene se anoma yesi anoma wo to nsuo mu a ne ho wo no na no nso wo oto nsuo mu na onye oyifo a ne ho wo no na no nso wo sa na enipa te enipa nye but se unyanti ase a esi a enya onwanwa bebre onka se nene ntibe pa no mayem sa no meti hayi masua sede ne nipa nante pa mati nipa ase entinia esie bia no me nana ya akuma wanya ne ba bi kro nyankopon fa ne kransie o se se esi sa no ana me hwe sa de ne se ahwene a eni bon oh ya akuma o kontem dodo baby I will be I would want to believe say I'm making you proud. So that you say ya akuma nana me make me nana proud baby will be a radin kan ho one call heaven so the any was so aye I don't know no amount of meme piebo and a bed than no ubi e copredity ya kuma radin kan ho ye nto aso enti sa wuti nipa se a onipa ye bibia nya onwanwa o odi ewu nim obi ne yire ne dakete ba ko so oba na poison ni kunu na kuno enti die bebiem na ye nwanwa ni kunu ne kopɛ ne ho asɛm ɛna okoko yi ne wheel ɛde kyerɛ ye ne nsama nkrata adaache nyankopɔn to nsa frɛ no a waya ato ho oba ne hu ye no wanya maame bɔne ama maame no atutu agu na sum sɛ wɔde akyerɛ wo saa ɛne me anya ne ho adwuma watwerɛtwerɛ mpentoa na wɔde igu aduanim afei ɛbɔ toa no aku bɛɛma no awurade ma wo ntiaseɛ wɔ abrabɔ wei mu bata ya na me nwanwa adenti na ɛmɛɛma no ɛyɛ amumu na moyɛ mo will ne to sɛ wɔ sɛ maa no so yɛ will ne de kyerɛ yɛn ana ɛnyɛ mo no say what man can do women can also do enti nka me yɛ me will na so nso yɛ wo will na nka yɛ nyina de kyerɛ yɛn ho tini passe hwɛ bompa ɛsɛ awurade boam yo na mintimi nti nipa ase ɛde saa obrɛ bɛyɛ kwa but yɛn wɔ gidie ni anidasoɔ wɔ Kristo Yesu mu sɛ yɛbrɛ nyɛ kwa ɔbɛma yɛn ntiaseɛ wɔ n'asɛm mu adwuma ni mu tini passe ɛndra na yɛ ka kyerɛw sɛ yɛ nipa ni bi wɔ no mu a ɔtan wo no because sɛ why ne bɔne o na damfu bi na ene wo nyɛ fine nti ɔwo nso so ɔno nso nyɛ fine saa keke awurade mo ane ti di passe ɔno no huru ni sɛ ni ɔne ne chi tu man ne wo nyɛ fine nti ɔne wo nso so nyɛ fine o chiri ni gina obiza ne sɛ denti na ne nyɛ fine ya ontumi nka nkyerɛw na damfu ne wo nyɛ fine nti ɔno nso ne wo nyɛ fine ti ni passe in all thy getting get understanding nti sɛ nima ne hyase sɛ esisi a ɛma ne nyɛ onwanwa bebre awurade mmoa wo na ma wo ntiase wɔ dwani mu
Yenti nipa se o na yeti nipa se anka hwe se eja ato market mu na onipa da sani bobna se na paso ayira onipa da sani bobna se na gina mo ayira eja to market mu a enkrofo billions of cedis ene eja tom onipa da sani ti ho bobna se me magina mo ayira o ma paso ayira o apaso madam unya nti nipa se ti nipa se wate bompai se urade mamenti wade bo ase mamenti ase wo niema bi ho na se esisi a anya me nwanwa bebre urade nhunu ye mobo na o ma ye nti ase na enya nwanwa se party a oti opposition ono no se enkrofo bi atia konwa so saa bre no mo ye family and friends afi wono ba ya waso busuamu appointment ye to 50 something na busuafo ne namfofo ne girlfriend former girlfriends no me no mo kenka ho ya appointing wo mu nyina enya nwanwa awurade mo na ti ni pase awurade mo na ti ni pase awurade boss dear in all your getting get understanding na dabi enya nwanwa se onipa na opetumi adi ne yonko de ne nkwa to so ene wabenya dibre no o se ne yonko ne ye ne tamfo waboa na ma ono no abeduru ba bi osusu senke wo pe wawie owie ye na fe wo hunu so ye ne tamfo enya nwanwa se wakwaji obi ba abetena wo nchen na watiti wo mowre mu ahwa kwada no eduru bra akwala na ware kora wo ya mawudin enti ni passe bati ni passe ko fa obi ba wo eno de betena wo nchen ena wo ye ne se wo ankasa wo ye mo ba because na wo ye Kristo ni nti wo mpese wo betete abofra no na nkrofo de yakọ nante eni nti de obetoma wo ma bia wo tobi de mabofra no enne ne nsa sunachi adware nti obo odimbone enya nwanwa ti ni passe wate kase urade boa me na mi ntimi ntew enipa ene adebo ase obi aboa me afọ obi adwuma me ne wo form kabale tia no sani ono no boa no me fa na adwuma me yenyi na di o tu na duro kura ku no ato atwene enipa nye ti ni passe awurade boa yen na yintimi nti ni passe ene abrabo yase o padwuma wo ene wo boa ya na fa na adwuma mu ene wanya adwuma no onya adwuma ne wie ye no ni enam ne som ye fa na adwuma mu no ono no abeform cabal against saa onipa no epese ye yi onipa no kura firi adwuma ni mu enipa nye ya kuma se nipa yanka eni nipa nye na edai mia na me man sika se omra mesen me kwa ya woni machi ni yenko enti mia na me she ni dwa mia na me man ni dwatire sese ne otifie no ono kura se ne obeka na asem kire me ena me kura dwuma nye me ma no nso so mbedidi wa musuku sem ene niema ena mia me gitum so okay mame mawo niema ya me ton yi mame nkura me hye odwa ne bi tena me nchen ha ya na wonso ye wo de ne kakra onwuru nyo no onsa beko wa no ene o ma na kwan no baba yesa ene ono no aye ma na kwan ma ne betena ye nchen no pese wo kire so ya ageman waduru nti ono no ba be yinia awurade nipa nye na enipa ya anka eni hwese wo kafo ba be kire wo ena mimi ko gina mu ma wo ko gi aka gina mu se me omo mfa mimi nsi anan omo mfa mimi nsi anan ti ma ko gi aka gina mu o mi gi aka gina mu ni wie ye no wadwane ena me ne ye hwehwe me mintimi na me fie me de me ho dam edi me fie nso mintimi na kete so ahomachi ko ni ma sore eka enya me kawo because gi akagina mu kekede ma obi enne wa mama ye nipa bonini in all your getting get understanding. I pray that God will give you that understanding heart. You'll be able to understand human being
Any a kwan yom fa so omo pretty. Human being, onipa we tuntum ankasa no. We were born bad. Onipa bi we tuntum bia we were born bad. Afeni yesre urade se won trete yenye yeyie. Na onipa etimi na se na onipa ye papa anka eni. Se ne asori abayo. Ansane ye beje watum se obaye osofo Pentecost ason dem CAC ason dem. Ade se okotua bribe. Can you imagine? Udi agro kra no a sofo pani bi tumi wo wo ho ane a transfer woni ye de wakoto paga. Ye de wakọ kura onto o mokasa. Nti you don't even know how onu o moko communicate. Osofo ba ko ye man so obi a onu igbe wante o ka twi we se. Yes yakọ general meeting amo wako challenge mpanimfo ye man so any voter region peve akire ho baabi. E ho no mo twi wo ka twi o monte. I was on no kan igbe oye den no kan igbe no borofo no nso nye wotwefa ne bo enipa nye but in all you're getting I pray for you get understanding heart. May the good Lord be with us and grant us our heart desire. Erade beboa o obre nye kwa ofre me Obuoba Ofori Amanfo ebrana so ye call into the world of sports na fe update wo hono omo de ama wo omo wie besana ba biem but yase fama me say wo de wanna muntuo ukọ ne wo ba wo de ni nyina ehye urade nsa na wa ye de na sem ne hye wo a enipa beye but enye yie wo mo be keka ne ma bom emfa eyire so kire so seden oye je nyankopon oba nyankopon no nkrunkru nyankopon ongu ani mu aseda we see a friend Prince Nana Wayla also keep up the good work here that say oyibo boatin ono so de ne de abawa ha we so see a friend saying unruly gancious I'll say Obuoba Ofori Amanfo. This is Gancious from Akemoda Boabo. Listening live from Qatar, Doha, street number 16. Hey, Mosu Jumo Hodie, Juma Pura, that's Bibri. Yeah, Uncle Qatar, yeah, Mobu. Hey! Next World Cup no pokwe afebey 2026 chale ya moya brad bi wat ya mo brad yi yenko Mexico yenko bi USA ka de enkro miensa USA Canada Mexico yenko bi wa omo free hori omo se ya kan Mexico Mexico okay yanko bi ya be ye gisi etu free kro mu I was here boy you need to be Qatar ibi. And I say Qatar dey twam. Qatar dey twam. Nyame bibia wo nyame. Did you see call US? And I say you call Mexico. Canada, any Mexico no. E how kwa dey ekuru papa? We dey ekuru papa nya Qatar. O ko no amba bi mu a. How kwa dey na wo be dey wa. E how me dey ma mo mpem ho asem se mo dey eji ko. Ade wo ma wo. O kwa wo ma waka ofia sa. Ono ganya me kwa na mo ko Qatar kwa ma isa kwa fa no wadwe. Waka ofia so kwa wo ma. I mean it was opi. Then can bomb me so bad me remember Qatar. Ade be chima we say ya ba no ma she dey do me phone. We be frem. Na me ajenim kura no. Me suro ni jem fite. Ade ono so ma o. Ey. Azaje gomo ani o. 2026 no. 2026 no say Yankopon de yankwachen ne nyina da so tiase. Ne nyina da so ahenkan ha. Ye nyina be comment ni bi. Yebeko US wa for comment ni bi. Ye obi no betra ha. Dabi. Ye otu a champion no betra ha. Na o ma hwachiri. Otu a champion ne DJ Nelson mo ne Kobe K mo ne on betra ha na fe ye be ko US o edu ani afro ade be chema ye wie pe ni aka chem so ye mun from radio station ye mabiem ye mabiem ni entra US o I see but Endro Amoroko form am insesi fam chema born de omubo ma bo ni nyina aka go why na dey to at ana we ye no me da bibifo so enya no me na ye de en chema chances na wanya wa nya sha
on France for no ma mo hwi yes me kwa eduru ba bi mi bufu ye kura ma mi yi me ti bi obi ya hwe bo ha ne obi ya adwa minim Morocco coach no ye na fam de strikers bi ese hia bi odo mu bam chances upon chances obo to gu sa nti omo a de obabi omo de bibifo bedu na hwa no mo de edu chama abra sa na ebe koso ba ma ya de ba final no na possible say go betimi possible na go betimi akwaji o because me hwe bo na Argentina for ba se nkedi Morocco ma Argentina nkaba anka come ha Argentina for no Argentina for no ma ba mtimi ma oh eya anyway yankomra abusiafo yankwane afa agudie mu nsem no yemfemla enche obati Joshua kwabena gene mu kan head sports kwabena betena se na afie de nsem no edi aba yemfasida no emfema Jubilee Hospital amaso yasemi de nsem no eba Jubilee Hospital de se ne de bia meka no opebe bia wo yale na abekọ na ho beto ntem dia enu ani Jubilee Hospital eho na meka fo dia ma na ewura mu Jubilee a ye obebia mada ye obia apemfo da ye obia nkwalada ye obebia memada bebia beko bia so ye private odushima oba na ntimi ni padodo ne da ye be ma won kwa bebia da na doctor fo ne nurse fo no etimi agina so etimi ahwe kama enya semketo afi o pharmacy wo ho eduro be na wo pato ebia wako hospital bi atwe eduro bi ama unya bi ntwa ure mo Jubilee Hospital obetimi enya bi ato enso ho afi o kanti wo ho aduane be na opedie ure mo Jubilee Hospital aduane bi apedi bia no obetimi enya bi adia na ho so etimi ato kama e ho afi o be twa scan ya lebi tetel ebia wo yo pemfo onyem na peso ko twa scan na hu akwala kwa ure mo Jubilee eno so ebetimi atwa ma kama ho ye wo lab ho opeso ko check mo janum na hu ya lebi etete wa eno so betimi akọ afi ye wo eye clinic ho ebia wani no esu yokukukuku unhu ade ya ye de mfidie be fefa so esese ye surgery esese ye mo spectacle esese de drogu sumawa ye betimi ama bi so kama e de ama afi diabetes for hypertension for no momrai mo doctor saba omo ye expert betimi akire mo ekwan afa so ya le ne baye aduane wedi aduane me wendi Jubilee kwa na obetimi enya santiti pa we bi akemodan amo aboabo kwan so ni buto ye wa mantra unya du amantra pe oyira kwan na no afre 0244575799 0244575799 Yonshan semna se MFF the FIFA World Cup ekoso ewo kata no emu na bibia ya kodu no na another ne kopie mu o the semi final Argentina ni Croatia ebani ma Argentina achi Croatia boneka ni miensa ama Croatia fo no entimi anti enra game bako enso ebaso ya de man din enso di Morocco etena se ama France echini twaneka ni mienu a na se Morocco entimi anti ntimi no ka se de Croatia eni Morocco ekobo na se 3rd and 4th no eno Saturday 17th of December and asa game no ebaso no miensa at the Khalifa International Stadium na game no enso abaso Croatia against Morocco final no so de asete Sunday 18th of December ina sa game no enso ebaso eno so no miensa pepe na sa game no so ahyase e the iconic Lusail Stadium na no Argentina and France na di ebani na se referee panifo ne no omoba two South Africans so mbeginem on the game na china na ndima betodwa nti wey bia World Cup no yako adru yeguso FIFA World Cup no se na da bia meka no ye boss 64 matches endra ye the 62 no akogu aka 2 matches Saturday ni Sunday na fejuma die no etimi abanewie ye nenu a ohwe big game a etimi call so almighty France etonsa efe African brother Morocco ema France for chi Morocco born economy no se na kwamna edi atodwa no na France president papa efe ni Emmanuel Macron enu a onu akasa etimi call stadium hall ekohwe big game ni bi na edi game ni be we pe enowuram na yes France dressing room hall ene mlante no ekohye jama afo hye mlante ni kran se akade ba ko pe se nyame adama Sunday betimi age trophy no na fe the trophy no aba bechere no owie pe no se wuram Morocco dressing room eno koi na branch fan and Rabat okoton sade fra branch na branch na baso ka chance masa bon unim bankasa eteno Emmanuel Macron okoshia branch fan and Rabat eni di commotion in crime se wo mu se matimi qualify am PM of finance die na so hwe modern bona ekwanim yepa branch fan trimany enso timi bo papa fa dide de champ baso o se no papa ne chere tactics formation variation eno ekwan papa no so efa so bo France na
national team no emo mo timi qualify ewura mo finals no Trameni au Jemo edema France midfield no enso timi ball coach na baso say coach no a fantastic coach by all standard eno say come free France national team camp ba di musam no ye di amount Leo Andrea Messi Kuchitini Abrante no oboni game enso edema omani dim Argentina na Abrante no wetimi abo Argentina and now don't chema second time on a row in time omotima qualified to the finals of the FIFA World Cup na Abrante a confirming was Sunday finals are ebaswa na so man the France enso ne Argentina and aboni no eno be the last game na so betimi abo of FIFA World Cup no na no akwa the last game no there na san konkonbo de besi form ade obeye bia betimi abo ma Argentina enso betimi left World Cup trophy no woni say trophy aka owiase nyina no we trophy Leo Messi a compete o ma on team NGA into also ni team no number ye bia betimi age trophy no Sunday de fi France for 7 on be no match evise no at the last World Cup go ama Argentina yanko Cristiano Ronaldo onu so no oni Portugal national team no ebe PM of FIFA World Cup na Brant na ansa no beba no oni papa fan PS Morgan ekoye interview bi ekokeka 77 nsemfun e de fa Manchester United team no e ma me no kase the Glazer family no e de nsembe tudwa sanya dia Manchester ebe team ni Cristiano Ronaldo ato awale ni supiem na me no kase Portugal so ba World Cup no enkofo ni free muntem na Brant na kwakodu Portugal nenra of course yes carton ni kakra e o Madrid kromo sa Brant no eni Real Madrid boboko no enso eye training na no bibusa se Ronaldo ekosi akan e de Madrid na dabi Ronaldo me no kase oni Madrid team no enso eye training Brant no otwen se nyame adma January no transfer window ni biepe ono Brant for Cristiano Ronaldo ebe pe club bi na fo no so timi akosan akosi akan e de amanente no Ronaldo uro mo Madrid training ground so na full scale training e na oye ho Abranti andin ede ayosefa mokoko oya Abranti a nimfie ne e form pa na bola Abranti ne e ball Dortmund no enya de kotoa eno ntini Barcelona atwom ti Abranti no omuhia no na nkombetimi asan January e baya na Abranti no se bo season we wi a na the contract oni boboku andin ade Dortmund wo no na aba na wieye enti uye team na so pa Abranti andin mokoko dia obetimi asan free by next season na we ina ro nchemu Chelsea nso a omuso ma Johnny race no enye ba sankwan no mu ade po mo pe Chelsea for say omuso 8.6 million pounds so mde gu pon so Dortmund embaje na Abranti and then ayosefa mokoko no omde pene besi akan enfama Chelsea boboko no yakwa Hakim Ziyech ni ani komo unu sa Abranti osi akan ma Chelsea nenu a AC Milan for esoma scout emo mu wura mo kata na me no kase mo koshia papa fa na Hakim Ziyech ema me no kase nu ankomodi diem no Hakim Ziyech de waka yes e de akire team fa no AC Milan say wo mo ni Chelsea enso ensi nkonwa se Chelsea eje tompe wono Abranti fa na Hakim Ziyech de kwan bia so ba besi akan e de ma AC Milan eno so ye nu Philisa e free kateba yakwa Abranti fa no Cody Capo wo ka Abranti we Netherlands national team be PM of FIFA World Cup no osi akan ma Abranti no kwabu bo goals na Abranti we osi akan ma PSV Eindhoven e wo Netherlands abonte so na no ono so kwahia Manchester United in 24 e ma Abranti no enkomosie no kwaye no wono so aka yes e de acha Erik ten Hag se dachi bia so mo de omupa no mo ni PSV Eindhoven e be di koma ono I ready say kwan bia so oba be she Manchester United jersey no na fo osi akan e de ma Man U anu se Philisa e free Abranti fan Cody Capo aba ye di musam no ye di amount Joao Fares also a player in Portugal enofi nemum odipa edema Atletico Madrid and so our La Liga center danemo na nyabeto dwanse Madrid for omsa Abranti de ombetono omsa Abranti no hwe ne boni ba obo na fe na se clubs o atratia sikan aba iti ombetono na do nchie ma om distance mbetu dwape na club de brena enso atwom ti se Abranti no ehia no omsi January yade Manchester United two clubs nyina da City and United na twom ti se Abranti no hia no enye omonko a Arsenal Aston Villa munyina enso potential destination Abranti and den ade Joao Fares no butakoko PM ho efise Atletico Madrid ya adwen se Abranti no tonwa ina mbetono yemfri Atletico Madrid dia enche bebe fie na yenwura mo Liverpool enna mbeka kira wo se Enzo Fernandez a osi akanema Benfica Argentina midfielder no Liverpool ene na sign pay contract dia metete se yese Madrid fo no so efesuma se awuram sa mo so nya Abranti fa no Enzo Fernandez a o makofa na ba na nyo no kwa me no ka se class bebre ena show interest Abranti fa no Enzo Fernandez Argentina midfielder nim na mami ko Manchester na fe kwamra mbla ne ntisi mrefie dia onu se Manchester United so World Cup ya ekwasu
PSG almost players bebre and omo pe ne so almost wura mu Argentina nya brante fa no McAllister awusi aka na Brighton no yes ya return ha genso unsa brante no so nya McAllister no be je fifo no ne Casemiro ebo a ebenya sam kito Manchester United etimi no kase Manchester se nya me ma January no the transfer kwakotom e da ma Brighton no ma hwesa brante fa no McAllister no onso ba bepie mu e Manchester United a yakamu nsam no ye de akire wo natural mineral water so asena fe efisem no ye de ababeto aso na nso no emu etise se ne no o start today na na se o end today na ka na hye se natural mineral water na ye nso a eso nom na bibia so ekoye de ma nso no muti esan so ye edema nipadua no nti unuma enkofa ha bia enso enfambro FDA agya tum se nso eye ntunuma enkofa ha bia enso enfambro afa nnuane ndro enso ewom all the sioms enso egu nso emu ebetimi aboa no apomuden no enso etimi egina brane potassium calcium magnesium carbonate nitrate na fe sulfate na ewom a onum nso ya ebesiesiu asanso aboa o na fe apomuden no enso egina brane anyare kotoa senam di kan kacho FDA agya tum upendudu atu ana so pebi ato a kona kopie mo Ghana Commercial Bank na se car park on ma opposite ene no ye nom ebo nhwani ma bra na ne mbedi nsawoso na bibia nso enko infama ebia wo ye birthday bi eye bi na wo ye ayefa bi na wo ye party bi na wo ye na pe bottle water ana se sachet water asem wase dia a mepacho eno a ene an natural mineral water eno ani an natural mineral water kana hye ne so fe number yi na fe nkoma aka wa kire nyina no oni mpanifo endi 0249 680 213 0249 680 213 and 0500 231 091 0500 231 091. Yen shasiye dia ne shasiye enfefri Ghana for ye players om sia kan e wa monone unu se ye ko FIFA World Cup ne by ye kwa players ni bebre modern ball enso etimi so ani na after se free FIFA World Cup ne by no players ni bebre etutu anamon e do mani chemu e wa mo clubs wa mo join ni mami shasiye free Naki Williams ablante ono sia kan ma basket side alanko Bilbao Endra and ablante fe Naki Williams e kodu training ground so no kase woni Bilbao for ashe training ase yen ko Mohamed Salisu wonu sia kan ma Southampton enra no so join Southampton amamo so tima start eyom so omo preparation omo etwen e de twen EPO na enche eno so ebewura no yankwa branti a ono so fa no eche se Andrea you captain edema the Blasters of Ghana enra no so timi join outside boboko na ono so etima start ni training na enche league ebekọ so wakata no dade you enso ebegirem esia kan edema outside boboko no Kumasi Asante Kotoko abranti osia kan ma bofa kata no ye fa no Watala me no kase mpanifo show interest say nyame aduma January ye bie transfer ne pe abrante fa no Watala no o ma kosan no no obesi aka ne ma Kumasi Asante Kotoko aso folk abrante fa no ben abrante fa no Mamani Walewale enwa wa extend the contract no edema aso folk 3 years and abrante fa no Mamani Walewale no I extend edema aso folk onu so be jam esia kan edema hasi boboko no Dr. Nyaho Tamakro former Ghana Football Association chairman papa akasa on graphic sports for na edin komo na o say na so no there after several point papa ndin ani Oto Ado somebody head coach and from the senior most national soccer team Black Stars of Ghana no ojides upon adjuman ontimi nye o say ohwe papa ndin dey prosper na te ogum former coach Edma Wafa former coach Edma Asanoro kwa papa na adjuman Edma na ko betimi aye adjuman mroso kra asinya coach Oto Ado aye inti we no lesson de ma nyina na sisia mprempren Ghana ye pe head coach Edma Black Stars de o mempepre ye hu enkonkofa coach bia mfa ne mba oso ndi ojidie se Christiotina na mpenifo de adjuman ebema no na so si interim se pentrim coach sia amana fa Black Stars dia ye fa pandin aye prosper nati ogum na onye interim head coach efma bobo kwandin ade Black Stars echire no ne bema Christiotina na ye di amano. Okay, yan twas na fei, yan fa ensamene bla, yan kwa na jese yekodi komo ewo the Black Princesses of Ghana. Meno kase no a GFA Executive Council no ekwatrase na omo kwatrase no omo sese omo tibi pe coach edema GFA na yeso omo di omo pe coach edema the Black Princesses of Ghana. Eti papa ye fa no Yusuf Bazigli wono eno omo timi aboni din so anomla no me head coach enfema the Black Princesses of Ghana na fe nana dakwa enye na assistant coach enfema no yan kwa the Black Galaxy meno kase coach anowoka enche
say championship for African nation chan tournament in Nigeria for any hostie na nyame adoma Sunday enkofo no prepare ho so menya nyonkofa kensie bako no moni Lagos City ene de beyantam so wo prampram eno so nya sekweto no Kumasi Asante Kotoko eto sare France Kim amobo fa ne match bako onu se nyame adoma Monday bet power Ghana Premier League no shase na Kotoko etimi cha Sekim ebone kanunum Asekim etikanu bako abrante fan Shadrack Ado ebogo afi Rafael Jamana enso di bako peso Dixon Afuakwa ebobi ena Samuel Boateng wo mo no tontran no ede match Kumasi Asante Kotoko omutichi Asekim ebone kanunum omutim bako RTU enso timichi stay fat ebone kanu yensa stay fast entimi afa ball antotrem we eye preparation two teams no eye ede atwe bet power Ghana Premier League enchaye na otuamu ene eti se Kotoku Royals enso omo head coach set Ablade impenifo enso ene no ejai adwumaye na enra ofia ha Yosef Fajiri etnase na meka ho bi obnumpo pokuwa eka ho ene otonsa edefa communications director edema aye Kotoku Royals Mr Eric Okatachie Efrifa ebisebisa nsem edefa coach no se adentina coach no omo asake ni baby ene no yabo league yedu 8 games plan yabo na yedu mfimfini na coach Kotoku Royals enso ene ne eja adwumaye we enchemu a kasamafo edema Kotoku Royals Mr Eric Okatachie Efrifa nchechemu a odemaye eni It was an emergency meeting between the management of Kotoku Royals and Coach Setablade. And in analysis about Kotoku Royals as to how and they said their team no kind corners be. I'm saying currently we share Kotoku Royals 8 matches winning by quadruple by Kolusuma Kumakunsia. No question I mean the DNA of Kotoku Royals and Quebec and sometimes we are saying they need paper and a owner. Then in an emergency meeting, of course, coach and management meeting at no say okay se sana be bia ne coach no be twene ho kakra na ma obi nso aba beto aso ne ahwe e bia na coach ne nsa no any team no enhia e bia na coach ne lack no in favor a team nti benefit na se no sada bro ni beta se mutual eno etimi ye adwuma e ma ye party with nti no kre Kotoku Royals ne coach Setablade aware no ye de si ha ya ene bia ni achi Enti wey sama communication director no edit to yanim na Kofi Sambisa say wo hwe Ghana Premier League na ye starting 19 December per me date na wa ha no na saka 4 days per na Ghana Premier League no enso etimi ahyase na nchaye na eti say na say Achimdan MP Honorable Alexander Kwesiakwa abayi skase mfensese Achimdan Sports Stadium na stadium na betimi fit e ma Ghana Premier League a hyase Kotoku Royals aboni game e wo Odan Sports Stadium na communication director ma Kotoku Royals ne samono so odijaye eni Kofi no kreni na me anim ne ye nyina ahaye bebre ade ba ko a ama ye kra ye preparation na ka chiri kakra ene se ye ba odan ana se ye koke kusu no but se fi ame no ka say Kotoku Royals wo 2 home matches e wo manim ba ko is against Legon City ba ko is against Nagot FC no MTN Africa. Kofi, I don't want to be a liar as far as our listeners is concerned. That 2 matches we be anemia ye babo ba ko and then na o to prepare na ba ko so range from on the 22nd up to the 27th of December so and so everything about back how much is no me person me gina ba bi etumi aye body na paka say e betumi abo how much is that sports stadium have because Ura stadium is here na the nature of that sports stadium and pempen so adwuma na dru na so unya ugina ba bi akasa na say wan kwankwaye no kwafo and is how much is ne there about to be for there Kotoku betumi abo ha Enti wey ayen chechemu a ore emayen na owe na Kofi asobisa na asobisa no asobisa bisa asobisa bisa no bisa nsi atete enanam krom sende no Kotoku Royals bus mu yuso e Ghana Premier League ne mu no ombe park di si Achimodan no e ade a nkofo bi akotu control board e de afi bus ne ho na sansemi enchemu no senesitie we enchemu a ode ma Kofi Ejiri eji Kofi no kre say your boss no see free big control board ayira obi akotu afi boss no so no kre ni nyame ni mu ni de tene ne say your boss no dan ni de nyina your dance sports stadium na ye nya bi do dan ye park boss no na
you break your leg, bus in the back room. I think Wednesday and a bus in the back because the quarter Sunday now I'm starting to wake up and I think Wednesday and Thursday and a bus in the bar. Now, only say a Juma cost was stadium. Into driver no, Esu say, a Juma no, park bus in or private master friend say, Ombe bus in Tia and Fankusi before. And also who say, wake up a year holidays happen. And maybe I'll also be copy up for her and the Makakra. And or no decided say, any car, why we no way filling station or walk home 24 Nanka, what the bus is for the meantime in Nanka, almost yesterday, my Germany Muma, after what you have a better Pakistan. I think bus in Kusi was Thursday, second day, or Koyano, now and go for I could be a bus in actually a baby, I could keep at the end of the free show. Enti we commodity giant na yene ni secret na ebisa nse control border nkofaka kotu edi afi bus no ni bo no krampo se na sitie na omuja manaka anase ene no ombabo akire ama obi anwu se ye ade no ye saka ose last year bus na ade no esaye wam koto bi be shemu best 150 million na sisia na se dollars akosora bibia bo epeja ide anhwa na ade na ide fi bus that is the control board no anhwa na do 200 million. Nanso adena aira no omo ka kire obi a so wo dan ha so ni odan ha so win fine no babetu ade no omo de omba hwe omo de bible ba hwe omo ne no omo ko nanom ho ade nsa gu fom enso no omo hwe na sa de no omo sa ka nti wo fie na se ne no wo abayo bi wo ho wo bema bi wo no na so na se ne hwe kra bisa no se ko ku bas no ade na bo ho no wakokotu ana so kaso no ade a no akomo no akokopom chew no ade na kwakomo mo na 200 million de na kebeti na the stadium no mu na nka renovation no ato aso na sinade na ye ne de Kotoku Royals omunja de mu da. The last time I bought me buy a fair and your Coco Toby no and Panther almost a year ago, a year 150 million. Now to see dollar ya cost Roma and your marble procedure. Anjana to be 200 million here. I can't say no in some degree at Kotoku Royal. I'm a young Shanghai, Jamaica. I mean, I will cast a today we should be a chair in time at the and young country and say, Ubia Mitan and Back and then Nananum. You are part of four. They say money member in our book on money or Baba, now and then this year he Jakatra, because you bet Jabia Manaka. And yet, inside you, I know, because I have a post for man, I'm a post for your better investigations degree. You move no so, yet you give you a better Bible, yeah, the SCA, I have no demand. One month, so I'm give you the Bible, I'm also grab a young bitch, baby, one in Sabacardian, and so a young word man. Yet they go so straight. Nipana America, your model room, and will be allowed to give you a dear who be Yano. Rather you wait. Enti, no, I see Nippon, some would tell you, I see Nippana America cry. Sir, omu fa hwehwe obi o se di kan bible obi no se bebi e be fa bi e be hu no na mo wase nipa na mo mmre kakra nipa na mo mmre kakra o ye be hu nti se utie ni kasa ni ye ya in fact se ba fa de na fa ko enya sa waso ba ye hye papa ye be hu ye ko abusiafo ye ko eti nyame adoma ye san beba sabre ejemu e de about the best morning show host akra ebe transi akomande akusita nondubo akora besole na foforo nso aba be transi ye hia biam de nyankopon ka ho bye bye. Arise, gather youth for your cause.
Ghana AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. Me say, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Me say, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. You know, me a grow no more. We not fi waste time for no pagan brothers. No more. They will see we for countryside. You be there, they go see we oh. They go follow man them go for countryside. You be there, they go see we oh. They go follow man them go for countryside. You be there, they go see we oh. Okay, so I'm faster than confirm at the sports team. Joshua Kwabene Janim, Obrimpon Opokuare. Ainti Omodiye Eko Agopramaniso. Breaking news updates. I don't know who you know yeah, so. Some 31 minutes after 7 a.m. I feel I do feeling that to her and so mommy say Martini Jumedie Augusu Awu 80 ye back puya man tell how more social, political and current affairs talk show. Near Puyaman Terminal Jatumo and one another Sua Utino, matching any Jumedian in offer me Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General Kotoku Mayor. Yet that's what Yakunakasium. Copy him send no dubebo and san ye be sorry so. A very good morning and confirm our Osofo Bediakon. Osofo Bediakon. Good Shepherd Believers Church. Cause I started off broke. I call, but the nigga don't choke. Auntie Adwa no pay also me good morning. I know it's hard, but I'm giving you hope. Auntie Adwa. All this against you. Hey. Against the wall. Auntie Adwa nie. Gonna send you an angel. Tell me baby I go rise with you. So don't stop. Stay strong. It'll be overnight, it will take long. When you go Prince Wachia say, Prince I don't pay me good morning. Can you hear this song? Sansuna driver kakaeku. Get your kicks on. Hey na stagger owo ho. Stagger. Hey, stagger. Okay, but me faster than confirm my Frimpon Enterprise. Frimpon Enterprise, I mean, can't you say Christmas, you man, your day, sunset. Or did Yoma be bring one or dear bar? A dear be a nipper deep, ya dear young home. Makacho say nipa hua kwape, and a Frimpon Enterprise, when you hujuma. Say your drinks and a wope. Open a do open and back, come back. Oko Frimpon Enterprise, so I want to can be web be a provision store. And I want to so ton Yamaka crack, said the bay and fast one a bebasuano. Only one mamon soon beat me and be. Now, what the abomano so trade, ye may come for a year Frimpon Enterprise, hold the amount. Son say hope and our qua, and near man aboard the fem say team. Christmas ye be hamper. Edia chair dofonum. I was say a call Frimpon Enterprise, a born in some and say a Jumewura. Young Connie Honomona Fee, young Conco Fan, Yomano Ebi. Me pacho a Timo down Madarina Hotel. I see a Honomana Obi Hunien. Frimpon Enterprise, a Jumewura. A Yanawa frame was 0244 897525 0244 897525 and a 0206 473953 0206 473953 and on a number friend Yetimia Joe. So come on, Frimpon Enterprise or your Jumewura. Anointing lady in Sunni. Also Christmas yemra meje yen cylinder no, yen bena no, yen ceiling fan no, rice cooker no, yemra meje kettle no, blender. Oba enko stress an yemi bubu din.
ma won san ka won so de Anointing Lady Enterprise wa chem odan oni NIB bank na die no hwe wo ho no mo a emema no nso mu benya mo shirt kama trousers kaki nika any kaki trousers say eye jeans nika ana jeans trousers na wo air pair wrist watch ye de to yensa shoes Lacoste round neck ni nyina Anointing Lady or bi wakofa nneoma de aba na empabwani yakwa ebisa ne bo no so da fam say team efe enti achemoda ye ne NIB bank ne de anim hwe ewo mobile hwa frame 024705 8102 024705 8102 Anointing Lady Enterprise. About the place where I came from and all the things that I've been through. It's kind of funny how you niggas wanna say something. CBP I think me say more crime me so. Cause I started off broke. Yeah, what that chinti obra kwentu efutu ni adesua a yesi nkonwa ye nyina de ma ye ho no. Yeah, de no to aso na fe ye de aka de aka ho. I don't pay with that chinti de nam ni. Bro, focus me say I refuse to become what they call normal. Can you hear this song? I refuse to become what they call normal. Enti okọ ebirum abusua mu a omutimi ka se yen abusua mu de eye normal say e ma na e wo ho ni nyina bedi kan awo ansa na ya ware wom yen abusua mu de oba bia ya bon one eye normal. I refuse to become what they call normal in my family. Oh, also ofri he abo oh ja abo for the sound omote e normal. I refuse to be called that. This we dey ofri abo dey o ja ofri abo dey sound not here. Me pa cha enye dimpa. Enti nyade a megitum ka kira won se menye ntum me ntum se abusua no ema na wo ho ni nyina wo yansa na wo mo ware eni nti me so me wo ansa na ma ware ka kira won se menye ntum me ware ayefro na me pa me ye bi pin pon me wia ansa na ma wo hwe wa ni kan mase o ware wie ntumi nwo ye abusua mu de sa na te Kachira won say I refuse Nigeria ni o say tofia kwa I refuse to be called what people say yeah normal in the family. Oh David yeah abusu no de mema no mo pe ma o ho me na na ware ma me ensa omo de omo pe ma o enti me so no me no na me we no yare na aba atirim. Kachira won say I refuse me nyentum. Sa me maame no mo ana me papa no mo ware miensa ya busua ni mu mema ewo mu ne pema na no nkyere se wo se me so chenchina me bepe ma ne bi ka kire wo ho se me nyintum ka sa kire wo ho ye ya busua no de ye nye yie o ye be ma wo be bra so enkosi aga ka kire wo ho se I refuse me nyintum se me bra enkosi aga mebre meyegie oda chinti kasa nhyira nsemi gu wanka so abrabo so me nka se kagu mabrabo so me si kagu wo abrabo so ya busuanu mu de mema no wo mo burutu enti me buru anya bibi boni bia ye normal bra ka kire wo se me nyintum so wo mo buru ame ensa be bon me ya fie de ya no ya o udi agro aye be yew wanya kukuduro kansa asemi bi ka kire wo ho se me nyintum se abusuana no ya me nso so wo se ma no ye ya kasa kire wo ho ya de afu sa owura na chi wa wo kwakodo afu na enye yie o nsuo be se no ena no kwadwo mensam kokodo nsuo no se no ka pre kromu enya ka kire wo ho se me nyintum se me ye ama nsuo ase no ni ye kan say no be fu si edi agro eja we eja tomu ka cha won say eja betom but me store there eja no hia enuru ho ka kire wo ho saa ado rafi
ɛna no Bible say Nyankopɔn ɛne ne nkrɔfoɔ nya pam ɛma ɔka kyerɛ wɔn sɛ na ɔmfa aka do mfa nsensen ebinom ntokuya ho na obi bia ntokuya no ho no yebeduru hɔ aka do sɛn hɔ no abɔfoɔ no ɔmo ɛsɛe adeɛ no duru hɔ a wɔn ntwam sanse awurade no ɔmo nya pam ɛma mpampampa abɔfoɔ yi ti si kuro yi mu ɛkɔsie kuro mu nneɛma nyina na ɔmo a ɔde aka do sensan wɔ ntokuya ho ogyae wɔn a na wo ka saa asɛm yɛ Nyankopɔn wɔntie wo da chinti ubie wa no a yɛ akansempa gu abrabɔ so ɛwɔ sɛ wutimi breki barrier bi wɔ abusuanim wɔ abusuanim so wantimi am breki records wantimi an set good records wɔ abusuanim am ya nka sɛ na ɔmo yɛ nye yie but Obuoba ɛbrɛ so deɛ otumi yɛ mane yie yɛ abusuanim na yɛ ngo Obuoba mo abrɛ so ne deɛ ɔmo wo ya ma wo kra yɛ bebree na yentu kwan but we mu abreso meme ma breso yetu kwan school secondary school kura no mu ntumi nkɔ but yen ya breso yetumi akɔ asan akɔ university yetumi kura e bo degree ye masters PhD e wo se wutumi ka kire wo se meme breso yi de nia mabusuafo ni hunu se ye normal no meme breso yi enye normal e wo se bitimi set records bi wo abusuanim e mo hunu sampa yesum nyame a ɔte ase anɔpɛ wo da agenti ɛyɛ akasa nsɛm akɛse yi fagu abrabɔ so ɛnyɛ ntumu da sɛ ɛnsa ne kun wo maame o so wo papa ntu nso ɛnsa ne beku akoma yare ne kun wo maame ɛni nti wakoma ɛyɛ kwen o so me braso me pa kyɛw ɛnkeka sa nsɛm ne ma wo ho wo da agenti Kristo asomdwie nka wo na dom na ɔso mfa ma wo na humɔboro nkoso anyɛ kɛse na gitum sɛ ɔyɛ gye Nyankopɔn ɔyɛ ɔbɛ Nyankopɔn ɔyɛ hon konkru Nyankopɔn ɛyire so kyire so sɛdɛn ogu wani mu ase Time to wait for nobody what to find corn. I want to what yes with the waste time. Everybody get your own blessing. I check my nasu be so why you the hate man? By the time I'm with you better when I be do I'm on the Matemal and the baseline. You say me you me hint me chinko so ya ho ma chia go to. Yam fa hwe yin sem fan to aso fa ma o. It's I'm a friend I know the call back. I know the fame no be all that. Everybody go fall back. So when the good time comes so the money point out for the countryside. Then when I go see the people we stack on the right side. They will see we for countryside. And if you call the Amadraba for Titiru. Hey, so simple. You say control your fear. Say your driver be on more nasty and cheap. None your machine. Driver for no be brain, your more experience no. Unyako tna ne steer and chia, none your machine. Na as a BBS so say, and a baby bonny be see. I don't pay near your catcher on say a bassa a ya control sa fear no. Unya tena ustie na chia obi a wugini di na wa fra bompaye enye chinchina obi ho no ye Muslim obi ha ye Christian obi ha ye traditionalist meme de me ye Christian en intime ne meka kire Kristofo no se okotena ustie achi bia empepere wo hu ntu ka no unya tena stie na chia na wa bompaye odo ho ahye Awurade nsa na saa ehunu a behye wo mu no etu adwane wo ye Muslim nso a uduru ho no mo a se tasbal o se den a no wakan so ati ase na wo de wadwuma for that day ni nyina ahye Awurade nsa control your fear obeda control fear no eno ane se wo be jai opem wadwuma na ade a wo ye nyina mu e de ahye wo Nyankopɔn ne a wo gini die no wo de be hye ne nsa no abo ho ban Christmas yi Awurade maka akwanhia sɛ ne buru nya bia ya na etasisie ɛne ɛse afia so wakonya akwanhia ɔkra se wɔ kɔ wa ama saa nsɛmsɛm ni nyina afi wei ɛnya de ebesi sanse yɛ somote asefo Nyankopɔn ala ɔno yɛ som no nti saa akwanhia afia so yi enkrofo yam hyehye wɔm adan aka akwanhia ɛhwan ahia ɛhinhia enkosi hu wɔ Yesu din mu control your fear and then your doctor kwesi buying the buy no ahwe nsem no or say it is instinctive for us to let fear take control when we meet a challenge on the road. However, building the right beliefs about driving confidence will allow logic and good practice to dominate any challenges. Inti ya me nsuru ehu
obu a wote car na chi okotena steer na chi o san car ho kra na ehu atone so fa akukuduro fa twi car no ewrade be kan ho For countryside, yeri de obon krata mbo so ne to so they go follow man them go. Light Farmer Limited wamu di enuro akese miru na aba monten so omo Femiblex syrup and NBF gingiva gel na enduro miuni baako eye maadea Femiblex no ene ni din enam ema ni so muyi omo ananka omo kwa fichire a omo bebo bna abo no omo twefo omo bo obi kura de ono afichire no ntumi kura nkobi no akohwe adekode eda ho ene Femiblex ba ya be yisa wo ha no nyina de free ho no mo de amayen enu achi mu ana mu use emergency contraceptive se mu pese mu yi free ho na mu timi wo bata wo ne ma o ma wonsa ka Femiblex syrup ni bia beboa o papa ama awo aye mremremre de ama wo NBF gingiva gel no so de ye enum mu adwuma enum obi a nanum eyi nka enso pa opasumu asumu nkomo ye ya no de na so beta na no beta ro aso ho o be kasegu asum ade no su tuba hye ewo wa beka se ye de panie na awo ma won sanka NBF gingiva gel no ebe ni nyina de afiri ho wo de brush to wanum se wutwi usia wo se etu moja usia chi nam no emre ma won sanka gingiva gel no ebi kaka je usia boso ana won sampa ma won sanka bi ne eyusu ebe ni nyina de afiri ho no mo ba bibia ye ton aduro aye frɛ ho pharmacy ana se drug store okɔ no mo a won sabeka enduro miuni ebi oba achim oda wo green pharmacy ukɔ ho won sabeka bi any other pharmacy for na aka ni nyina akɔ ha won sabeka bi kofodua for called Gibson Pharmacy okan shi called Kingswalk Herbal Kelmed and a Destiny Link Ashaiman ye called Ekus Pharmacy Lina Ventures and a Widama Temafor so called Top Up Pharmacies na Kumasi so ya call Asempa Lancer Chemist and a Misty I don't know Ashtown Alternate Pharmacy Azuma Pharmacy wa Tamale and a Pharma Trust Jukad and so Kaswa Doma Hinkro ye call Jojani Pharmacy and a Manskai Herbal Bibi anime pouchere ye call 180 plus pharmacy and a Kinako Pharmacy Frey was 0542 929628 0542 929628 and a 0244 661941 we Light Farmer womo numbers ya ufra enkomo omo no bebu bi papa de obon krata mo boso braso yankonko famfama o empenifo mama Maakye ejo so empu moko de boko onso nyame adom yanso ye ho ye papa yegusu aye warm up for Saturday NDC for big day no ye warm up na ye de ani ade akiri ahwede bekosie yankopon ya adom a by Monday de na ye hu new chairman for NDC general secretary for NDC by Monday na ye hu no mu nyina nti eno so ho asem eno no yankomra na nkomo bi wo ha na fe ye de ato aso Anapa no nso abapa minute aduanan wotwe emprempren na de obonka taado abadwa so efiti anapa no ebi dia fa radio so amane kasebo morning show nso yefrase abobo bi so a ebi nso aka bi TV so na nkra taado wo dwa so omanmu wo mo nso de kakra o matwera ba no ye bebobo so we na poso yenkum pi enu nti ye bie nani kyerewa na opa no akwakoto bi wo dwa so na watum ntene ankasa dem de chance anopa yi the insight de obokrata insight atwene kese pa ba se Ghana ka ye pienpien gu onom no ya doso ya buyekum na ya soden wo ho dodo ye kwagiska ne ba hwetewetre sam na akoyeka ye kwagiska ne ba hwetewetre sam na yeka eno na wo mo kyese ye ya soden wo sade no pa eno nti krate edon sem aba eno ne asem amefa fi the insight de obokrata mu enanopen Ebusia ye twaso daily searchlight ko wakrata no ana ye de twaso na sane nei Association of Passengers Ghana wamo prince ashinti abo yante so efisa fan go bo so etumi akofo me ne omo ba ban apa so eye papa neno ana nei transport minister wode atudwe chem se wo ye na famu die bia ne wobetumi aye no
wɔhwɛ no watumi ayɛ sɛnea ɛbɛyɛ ahyɛntiafoɔ ɛbɛkɔ fam kwatafa ɛtɔ so mmienu ɛwɔ daily searchlight mu wɔde yɛwura kwaku ofori esiama mfoni abanako akrata kro ya kwatafa ɛtɔ so mmiɛnsa wɔde kane mampanin dada John Dramani Mahama ɛdeɛ abanasɛm a wɔatwerɛ gua no se ɛbra so ɛsɛ esi edunketia wɔne Mahama ɛne NDC amanyuku no wɔsɛ wɔn de patro chinchinchi pa ɛkɔma Supreme Court Justice afɛ wɔsɛ wɔn de bi ɛkɔkɔma no kwakwate ɛbɔ ɛho dawuro na kwakwata kro ya na kyerɛ wɔsa so ɛde aba Dr. Dichum na ɛkasa na wɔkyɛm sɛ wɔbɛsrɛ Ghana for pa yɛnka yɛ ho mmomu ɛsɛ baakufo yɛ mu ma yɛnyɛ yɛadeɛ nyane yɛmfa mu aban na ne sakra yɛ nneɛma pia ɔpɛ sɛ ɔyɛ wɔ ɔman mu no ɛne nso tumi ɛkɔ nkan ne transformation agenda no ɛtumi ɛbɛ mu kwatafa ɛtɔ so mmiɛnsa wɔde ho nsɛm ɛto dwam na kwatafa ɛtɔ so mmienu no mɛsa akɔmɛkyi ICU wɔn nso kyerɛ mu sɛ debt exchange program no wɔn nyi ntumu nɛ ɛnyi ntumu kyena na de kyerɛ ka ho nti aban mpɛ ne toto mpɛ ne no a wɔn mo ɛntunguo ko akwata de ho nsɛm ɛto dwam kwatafa ɛtɔ so mmienu na ɔde reverend owusu bɛmpa ɛfoni about nipa mmiɛnsa bi ɛka ɔmo asabre yamɔ ɔmo discharge wɔm ɛno so ho nsɛm anopɛ daily searchlight ɛde ɛto edwa daily guide ɔbɔkrata mu nsɛm ɛnam de toa so sɛ ɛbɛwo obi afi ɛbɛbi ofi na ɔbɛba asase so nyɛ kosi sɛ ɔbɛfiri atɛsfa asase so no obiaa wɔne pɛ ɛwɔ n'akonya wɔ asomdwe otumi yɛ bibia yɛ abɔni bɛka sɛ human right a obiaa nsi ne kwan wokɔ man bi mu a yɛhyɛw sɛ saa human right ne ɛnyɛ adwuma ɛma ɔman bi mu nso ɛyɛ adwuma ɔman wɔ Ghana ɛyɛ adwuma pa human right no wɔ hɔ tina wobɛtumi wobɛhu sɛ obi atumi ahyɛ atadeɛ bi deɛ ɔpɛ nhu a wobɛkasa nso ntumi nkona nim nkɔkasa obi tumi yitire ɔpɛ deɛ ɔpɛ bia otumi yɛ human right no na no ana ɔsoafo hwɛ yɛwura Godfrey Dame a ɔno na ɛyɛ attorney general opanyini ɛkasa na ɔkyerɛ sɛ yɛde entiasia pam bi ma yɛmfa entiasia pam bi nkɔto saa human right no so ɛno ɛna waka no wɔ daily guide de ɔbɔkrata emu ɛnɛ anɔpɛ front page ɔda hɔ no mo boyi ebiam dem de to aso nie ɔmampani na na adoda nkɔkufo ado Ghana mampani aka kyɛ ebibrem aman mpanifo ni na sɛ yɛsrɛsrɛ sika no wɔn hwɛ nyai na ebibrem nso na yɛnso yɛ somebody yɛnso yɛ obi nti ɔka kyɛ president any leaders ɛwɔ ebibrem ni na sɛ asese bebe no mu nyai na Africa nso enye kese enye great mimi dey twa mu wo me call graduation bi wo Hans Future Leaders Integrated School na kolaba ku kiti KG2 obeka anwensem na anwensem no ka odru baby o se ebibi mind ti da ben enkosi da ben ne ebegya ise yesode ya ne yaso ya sanka e de akosire duane e wo bra body e wa ha banche waha bayire waha oh timampeni say so waha asase odua bibia eba emu na obedua ebeba ko Dubai ya nyisin wo na no kura obi so odua apo ma ni fifi oh du memfa Dubai nya mfanto Dubai yenya fa hodie gya wo mo bam o anwa pe desert na mo wo enso hwe se de o mo de aye Dubai Ghana cry and Ghana odi agono odi nkunuma ese ko Dubai kwaji wani Ghana ne South Korea anenya independence the same year 1957 ko mo man South Korea na mampeni ka se yenya isere yi na se Ghana ye ko ana IMF na nya asere mibisa IMF na nya asere ye betua ntinya asere ana daily guide ena ebo sama ne we na ebiem ode maame bi mfoni aba wahye ne wig kama waje ne chichi ahye na tade kokko na akomade gu ne kum fefefe ne din no ama ye nti me hu ne ye ema na maame na asema oka ne se enka be yankoman mu emra hye bje fiefo dodo ni na no yenya enkunya no makomako adua homo chichemu aduasa 30% ema MPs na ko Ghana membership di fie no 275 MPs no enka be yankemu 30% enye ma nanka omo mfra mema no nanka
entutuye nkoso yi pa cause ase mema no dross no do nti ma mi kire se nke be ya anya kura no yemprama ema no emu maakoma akọ mu nchichemu aduasa 30% emeye MPs ewo omemu daily guide ene bo samne we Ebusia ya tuaso daily ne brand edu so enti ya the daily graphic okunim ko wakrata was it truth and accuracy every day na daily graphic dia bo mpenifo mienu etintintinti and is amanyuko no yera ofoso apofo ne foni da ha anene si edunketi a general mosquito wano susu dia da ha sembafu na ko wakrata dia ba no se memri da we dia ampaye ejo ampaye dwebusuan di se amanyuko nya sem ketwanti obisa wasi statisco anasa new chairman ne owo hodada no wanwan watna so edi ne mrante sem anasa fufuro bi baba besi nenem tie ane wo bisa enti foni omumienu foni daily graphic dia bani emu ayere bawi ye papa pesi edinketi a wose wonte ase da pass wo besi fom osenka bonsamfa ne nya tampiko wonya katike ka wonfa moso obi abo brani ko ne nimo ne de okọ ne nimo amose aha monti ase wose wo gina mu pampe wone ye chairman ofoso ampofo mo de kwa face no obedi nkunim no na nkunim die akwa ma no di nchosusu a won pa ba obabua no di nkunim nti daily graphic okunim de won sem to edwa na wokunim ko akrate na wade about let's create investment opportunity for Africa way mampeni na ado ana kase na wakasaye ewo USAU Youth Forum ase ana mapeni disa semiko tu jase ebibre mai moso no yemma yakwanya se ne be ya investment awodro na ebekoso ne daily graphic wakwata de ehunsem to jana graphic de abakrata fa tosu edu enumene university don kasa wa kiremu se constitution yenye sakraye bi ewom se ne be ya ebema maso akwanya na eba na amamu ohun sensema maso du amu ebehemu ebie enti abusia wei aye daily graphic ko wakrata no na mame fa yetwa graphics watchna nyame aduma bo homodin se obetobi se ochina twifu atimokwa wo mu twa wonsem ni nyina ne yakoso constituency no ne yakoso nyina obekrucha bankrata nim ti wantobi a waha ho news day de obokrata mu nsem anam de twa so mo anopai na ensem bi ode aba eni abeto dwase Ghana sesie fango no se yensa beka yemfa sika enkoto nemum ye de agudie gold ena ba kwaje oyo no enu nti ade a aba na saadi we na MNC group chairman say ya twen ache ya hwani mu ache senkan hye bi se beba eno ena wakasa afanwisa news day de bokrata ena ebosa amaniwe obenfo jampu enso account jase de abande ba se debt exchange program no ebe ha adwen pa ebe ma wo matitu wo mudi pa no ebe ma asosia ba pa eno ena obenfo jampu akasa etia fanwa no sei na news day de bokrata amane ba kunso de aba ne se yo so mamu enwura bebrebe ayeye titu ni rabes no so obi ato yogurt wanoma wie raba ato atwene obi ato bottle water wanoma wie raba ato atwene ade bia raba plastics no eno na news day de bokrata kire se dodo na ye wie na se ye mfa enkan ne nya hwe a ni na kɔ epum dodo na kɔ epum eno ena wo aka wanum se news day ena ebosa amanie omampani na nado dankwaku fado Ghana mampani enso akache wo efiri omanmu efiri Ghana wo matukwan ko bi maso akotena no mo ye adwuma bi dipa bi esuade ebi nso akotena ho no mankasa no o kache wo mo se wo moa na wo ma discuss hye enwuma mu wo ma biebie enwuma no wo mo mra Ghana emeye adwuma news day de bokrata ene bo samani wi Ebusia ya tuaso na kwato fufuro wa bankwa imu da Clarion wono soso de abusive voice of the opposition na kwa krate di yeresi edunketi amfoni abo na tifiasem no anasa sama watregu abafu se love him or hate him o pardon o part time no ne woka nyina ne se esi edunketi ya
position a wakɔ akɔfa di bra wakɔ akɔfa sɛ national chairman no wɔse sabre wɔno ne nipa obetimi atoto amanyukuo ni yie wɔne ne nipa ɔmo de national chairman di bra ne emana wɔbɛboa ma NDC amanyukuo ne timi atu point wumpeo wɔmo de wɔmo ana wɔmo epene na ne wɔkasa asɛmie ɛyɛ Ras Mubarak wɔno na de nsɛmi ɛtu dwam na ofoso apɔfoso so akasa no wɔkyem sa Ghana fo no kreso wɔ man ne mu ayɛ din ye pɛ mu ayere pampe ne wom wɔbɛsrɛ Ghana fo so obia enya botre na obia enya komatɔyem NDC amanyukuo no wɔma yɛ krado sa afimpinu ne aduonu enum 2025 wɔn bɛsa ma amamo ne sini na so ebetena ne na so pampe sa boliga chog no enti obia nka na koma ento ne yem na kwata fa etosu edu ɛwɔ kwakwatai mu na wɔde aba dom kuma no ba no dani wɔni monyafo Haruna Idrisu na ɛkase wɔno so sra ban wɔsra ban pasa na soafo no wɔn mu bu man no wɔn tete so se na bi obetimi anya sika na empumtu a wɔpɛse wɔyɛ no ɛno nso so atimi abamabusan wei ɛyɛ the Clarion kowakrata dem dey trust you the Daily Statement the Obuokrata omampani asa kanapsen mo anu say ebibrem ni na we nya Ghana nko we krata we chese nya Ghana nko e na opatre nemum ebibrem ni na ko Togo Benin Nigeria bebibia Cote d'Ivoire ebibrem aman ni na no se ebia ofi Togo na akotena omanya enye ebibrem manya eya kai wunchi boa na wo ma discussion nwuma no wo mmra wo man ne mu emebie nwuma emefa sika nhyehyem ne mu mie no mo mfa nkrofo na enwuma nkoso na omamfo nso kom enhan wo mo enunti we dia omampani aka ma ebibrem aman ni na se mo matutu kwan afri mu man mu Africa man mu akotena obi man foforo so enye Africa no ya na motusa na mo no na aboa pan Owura Godfrey Dami Attorney General enso na okasa na o kire se nyame adom human right no womatua na mo pa edemfasodie bi eba Daily Statement the Daily Statement na ebo sa amaniwi yesi Korea for wo prime minister abo Ghana Health Service boss wo mabona baso pa and this for zones and seven krati ediaba the Daily Statement anopay Ebusia ya to daybreak kwasi freedom in truth na daybreak de mampeni Efoni abana mampeni sama okono ndo oguso obodewuro ese bibre yenke ye hu emom sane ebe ya investment awodro no ebe koso na boama bibre etumponko akwate de wonsam etu edwa na ene wadi Pablo Sunfoni abo wonu wachem se afimpinu ene aduon micheye rajojo pare ado wasi afimpinu ni aduon 2020 abato ekoso no ene esika wono yonya free NDC amanyuko so wonfa mu abo mebu na no na eye 2000 Ghana cedis no anu wo de ma na hwen kan biemo yadman so wonfa mu abo mebu so anu wode wonsam etu dwam ana kwakwata kro ya ana chisa wode aba special prosecutor woni monyamfo kiseje binimfoni dan na what to be so amane yerada moye poponsem de wakabi so etimi ache ne ye pa na daybreak kwakwata de ehonsam etu dwana kwakwata isusu gusu eka and this amanyuko no akato na brone eye ya wodanti no memne de di enimi ye ne womokoso sante akoto aba eye amanyuko ni mu mpanifo na di breba akwa asabre mu ayere pampia obia eka bie eye national chairman di branit kwakwata so de honsam atu edwawei eye daybreak kwakwata mi resi kasem de Obuokrata mu the business analyst de Obuokrata mu na miura na ne bana caption ode buy anopede to front page eye Ghana say ye to anuama mu no ahoɔden a ye de beto nuama mu ahoɔden ma anuama mu ntoto no ekosoro no eno na sesiei krate ye eka wasem na the business analyst kyerɛ say ye tutu nuama mu no say ye nya ahoɔden atutu mbumbum no ewura kogira wo mu chichemu aduonum akiripɔ miensa 50.3% 50.3% ti omanfo ahwanu mu se be tete nyoma so no anwode ade tum no kwa na ekosoro inflation no kwa na ekosoro 50.3% the business analyst ena edesa amaniwi ebaye na manefo fronso ene say inflation ni ekosoro no nyame adom dollar no so eba fom dollar no eba fom
wɔn kyerɛ bɛyɛ na wɔtwe baako ɛkɔ mmienu nie no sɛ nsɛnkyɛnni bi asiwɔ dɔla ɛyi sidi no no nyasɛm ketewa sidi no taataa dɔla ne pa ma dɔla ne tia na ɛteba fam ama siesie sidi na nya hoɔden bɛyɛ wɔn nkyekyɛmu aduonu num 25% na sɛ ɛyɛ asɛm de ti baabi sɛ no na baabi yeye the business analyst de ɔbɔ krataa ɛno no krataa deɛm de twa to ɛwom nie national security minister yɛwura kandapa ɛne Ghana Journalists Association wɔn aka bom akomotoma bom ti sɛ Akim State University College ɛne KU University wɔn akomotoma bom no wɔn akomotoma bom ɛbɛhwɛ sɛ bambɔ nsɛm ɛbɛgyina ne nan so the business analyst de ɔbɔ krataa Ebusia Business and Financial Times ana yɛde ɛtoa so na akɔakrata de aba na ochem sɛ okopie mu ɛwɔ ɛnkran pumpuni mantem a ɛne nei ɛyɛ Accra Metropolitan Assembly wɔn ɛde dwumadie foforɔ kora gu wat sanya asɛm ketewa wɔ se Street Sweepers Initiative na kyerɛ wɔn bɛ prapra mountain so ya lɔre kwan ahodoɔ so ɛwɔ nkran pumpuni mantem no wɔn ɛbɛ prapra so nyinaa no wɔn ahyase akɔakrata de ho sɛm ɛto dwa na akɔakrata de aba na ochem sɛ inflation ne nneɛma boa kɔ soro na kɔ so ye papa hwɛ busumi etwa mu wo bubi obusumi na sɛ kɔ soro abiesem wo ha enchichemu aduonu mechipo miensa 50.3% ochem so efiti January 2023 binsi dawni esi enene kase pedi mu 2003 January 2003 ba besine afene nneema bo so etimi akosoro ahwi akroso pa kwakrate ade ewonsem etu edwa na kwakrate so de aba ayɛ deal ya egusu akokɔ gogoso nyina achi no ene eurobonds wɔn so gusu a wɔn de wɔn nkade wɔn hyehyɛ egu aponso krata fa toso miensa kwakrate so ebo ehu de ro na akopie mu ɛwɔ ya palugu a amanebo efu aba so chemu sɛ irrigation development ano so no empenifo de sika kwa akohyem a yɛ 253 million Ghana cedis ana wɔn de akwa akohyem sɛ na bi akuayo so ɛbɛkɔ nkan ne peasant farmers no wɔn so wɔn no bai ane wɔn nneɛma a wɔn aduadua no ɛno so benya fapem agina so we ɛyɛ Business and Financial Times ana ɛbɔ ɛho dero pen ultimate paper last but one I dey so enne ya wada no pay ɛyɛ the uncle de obokrata the uncle de obokrata ne bana caption de aba ɛne sɛ onimnyamfo kenofurata ɛwɔ so ɔtena oni kwan sɛ ɔkɔ bia wɔma ɛfɛsɛ yɛntu no to akonya yɛntu no so aba de yɛntu no ɛna krata ebu amane sɛ da bi ma ɔnkɔ ɔntena onye na dwuma sɛ finance minister ɛnfo ɛna ɛkasa asɛm wi wɔma ɛkasa asɛm wi ɛyɛ NPP MPs na mobɛka ya abra nneɛma agyi nsɛm nneɛma akɔsoro fango kɔsoro dollar no kɔ a ɛkɔsoro no ɛna NPP MPs na bi bɛyɛ aduokron ɛne akyire sɔre sɛ da bi ɛwɔ sɛ onimnyafo kinofurata yeyi na de so ansa nim guase ne ba ɛba ɛka wɔn mpɛso so nyinaa ɛka obia ɛka Ghana fo no ɛka wɔn ankasa NPP party no ɛno nti sɛ nipa ba ko pɛbɛma enipa pempem ebi afɔn wɔ prepre ebi afɔn wɔ ahwere wɔn nkwa ebi dwa agu na animguase nso aba de daabi ɛnde wɔn sɛ na nado sɛ onimnyafo kinofurata wɔn ntu na de so ama mo yɛ ho press conference bomu yɛnte ho hwe biem wɔn kɔmra hyɛ dwefefem wɔ to so aba abato no wɔn sɔre pie tina no na yɛnte ase na no na bɛyɛ na wɔtwe kakra ni na wɔtwe ba akokɔ na wɔtwe mienu ni a dollar no tiba fom no ɛna MPs na wɔn anka bi sɛ yɛntu onimnyamfo kinofurata no wɔn so ababɔnten kasa wɔ de anko de bɔkrata mu sɛ onimnyamfo kinofurata eni kwan sɛ yɛtu no ɔntena on munya na dwuma ɛho nsɛm krata yi adi aba wɔn si die nti wɔn kasa ne sɛ enwema ekoyi pa na ɛsɛ NDC amonyo kunumu ɛyi nsɛm bi akokɔ mu nsɛm bi a akyɛ etuhia efrase ɛboboba ebi nso ɛne sɛ ɛsɛ youth organizer ɛyi communication officer ɛna youth organizer ko bisa no ɛyɛ wura Sami Jamfi ɛna wɔn youth organizer ko bisa no sɛ okɔ enkranya yɛfrɛ baabi airport hills yɛsɛ dan ya Sami Jamfi asiasi wɔ no ɛdan ya wɔkukura si wɔ no no ɛnyɛ dan ketewa
eno na wo mu NDC youth organizer ebisa no ho asem na we na de anko so atwere abase enam saa nnoma se ennoma bi se ntino ama kokwamu nsem kitinkiti bia wo NDC mu no eboboba pa na Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation wɔn so anka kyerɛ otimantem ahemfo ani nkruto awdo wo tina sɛ wɔn ni na anka mom na wɔn ending sa so nya adwuma the anchor the obokrata Ebusia ye ko akrata emoboswa no Daily Ghanaian Guide ana ye di ewie na Daily Ghanaian Guide kwata fa toso miesa wade mampeni na nado efoni aba na mampeni de woguso wakasa o ese bibire bebra so se yebeka ye ho abom na ne investment awodro no etimi akoso se na be bibirem susu befa ne toma pefra na empepi nyarewa awodro edukro yen kwam ni wo hia buburo no yetimi etu asia Daily Ghanaian Guide de ho sem atu edwa na kwakwata yi so dia ba no chem se woni monyafo Haruna Ijisu dom kuma no ban deni ebeto edwa so no water football club ye ne yesi football club no watewio sika wade to ye sika kopotin de wo bi ntimi nkyere se wo mo fa ho sem metu dwa wo no example no won kaye ese bia me de 1 cd me de 2 cds me de 3 cds ana to ye wo bia enim tia no pay Daily Ghanaian Guide ko wakrata de ho sem ato edwa eha ena de obokrata na poso si ye de asi mate medasi bebre nyankopon adom minister in charge of transport weku Ofori Asiama or say wo ne driver unions na ebekasa okay no matete lorry fare so ebirim so chese seed na duru 6 cedis $1 to seed ya duru 6 cedis 6 cedis ai sa na bi mo ka enjoy you me call na 10 cedis 98 pesos me obi dia sande mesisi ye ni but you say eduru sabre nu a na obia chere na adwen nti wei ni onipa de Sunday mesisi ya ne Stanbic Bank wo mo exchange rate no dollar no buy ne 6 cedis 80 pesos and a selling ne 7 cedis 15 pesos nti no so ho asem no for the past 2 or 3 days in ye cedi ne confirm sa na honorable ba ko se ana Yoruba wo mi amko India. I was one go India ba. Ye ko India ba na enema ye say dia say na o ma che kra. O ma cho. Ene say wa pay say etisa de na pay ye nya o nya ko biemu. Emu de he. Papa ya nanu ke ekotin na bi. Dan na yi anko mu kra mo kase mo nko no. Debi Yera Eugene friend Ahiana. Eugene Debi papa you wo ahayi. Subin MP. Oh, Eugene Bibi. Oh, sister la, uncle. Hey, sister la, uncle. Oh, dear, my sister la, uncle. Oh, the rest of the day, I'm not me ya. Eugene Boachiana, Bibi sir. Oh, sister la, I'm the almost uncle. Enti, kwa yening $1 to CD. Egusu a eko some be fa no 4 cedis 20 pesos horo be fa no enti se dini Eugene Boachi entwi enti se omusa de bre anke yepe anakra anke twam kura na se $1 1 cedi sanke ye enti se so amankrofo omo hode dollar no yesi wo be hia omo ma so agu omo ka mu ena omo de nam ko sesa se omo so mpa ne se nka dollar no be ko so sa ena de na bu aka mu but un se birum so ma pressure se e wo so mo tete ne oma so wo se enya botre ma wo endra me ne pani bi pa wa bin kasa wo se enya botre ma wo mo 3 days ya na sika na ba fam o but obi nso ato ne oma no wa bra na dollar ne yesesa no 15 cedis so that say sa nyama ni gu ho enti wo hye sa onipa ne se on ton no se ne sesi asi ni tie no a obeboka twom enti o se ya ma mo bre kakra na omu yi da yi sa dada ni free ho enti foforo no a eba no na anu mum no ma eni price ne se ne sesi tie no amaache enti no mo se yenya botre ma wo mo ebedifo no driver fo no so yenya botre ma wo mo enema be yi
8 ne de ya no mo kire so mbebireki sesi ya na tie dia yay sesi ya na tie dia enkrofo bi nso ho be kire wo pa ma me da mase ya na association for no wo mo ho be kire wo mo enti medase na fe atwa so ha bisia hye ne nso se Maakye eno ni dwumadi agusu awo etie de bon krata na wote se kwaku ene akua de brewo moma wie ye toa so ha sima no edu enum ena abo apa anopa no nwotwe ho ma me fa sedan confirma Winners Enterprise wo mo ba ya wo mu nkita wo mu nkra ne wo mo kire so mo ton latest foam enti nyame ya wadom ama me no ka se watimi atitu mo bremu asidan edan no kama waboka e wodan no ho enu ti baabi a wo susu du ti to no e wo so mo wani kɔ ho eno na ye kamfo latest foam no e dia ma wo se o mattress no e wo se ye latest foam empa no a waye ne kama no e wo se ye latest foam ma wonsa enka ebi na ebeboa opa wo mo a epe queen size king size mattress dia ma mo ma ama ade akɔ university ana wo mo ekɔ senior high school no eye Winners Enterprise ni latest foam no ene na no pe ye kamfo dia ma wo sanso ena carpenter fo a mo eye stuffing chairs mo pe eye materials dia eye stuffing chairs no leather materials any ni akaka ho bia no mo ba mo nsa ebeka bi sanso na cushion 5 inches 4 inches and 2 inches your 1.5 enso so ewo ho no mo a wo ba wo nsa betumi aka bi Winners Enterprise ye chikwanye yira kwan ache mo dan ye butuo ye ne bosomi rural bank no ena edie ni muhwa ye ben Liberty Oberfrain was 0546 305173 0546 305173 and the number Oberfrain na Winners Enterprise yensa account na ye no wabo enkomo Samchi Enterprise nso so wumbi obaya ono so boa ye dansie no enti cement no oso obema ni nyina aye fofofo de amount enti so oba Samchi Enterprise ho no mo a cement brand bi a wate wo Ghana happen oba yen ho a wonsa ebeka bi ne ye papa ye di si dan ye di si abansoro abantia ne kenka ho no oba yakache ho a wonsa ebetimi aka wo de Samchi Enterprise no sese kwa de wasan kwakofa iron rods no ye won ketwa kese ne adantem wo ho to duru ho a obia benya ne so ne de enchanse adi kru dan so ebi wo ho enadoa ye de boro dan ni mu nso eno so ebi wo ho enti wugina fa ako na ne wo pe bia wo dan ho no wonsa aka wade Erunti bra Samchi Enterprise ye wo achimo dan mantra wache junction ya bisi abrosan kama pa wo hono mo a ben Dukes filling station we ye mesini no aba beto cement no bags no beburu aduonum ne buru sa ye wache de kama e de amount 0243583190 0243583190 eye number abe frɛ na yetimi age woso enra wo call me imra shebedwe fia committee on roads and highways omde eno kra eden eye roads and transport roads and transport omo present omo report after say budget appropriation ya allocate ye edema Ministry of Transport, Ministry of Roads and Highways and a Ministry of Railways Development. Sa ministry me and saying omo report no committee ni netena so na enra ewo parliament no wo mo chairman eye yankasa yemra hye bedwani onimunyamfo Kennedy Osei Nyako a wo achim swedro wono na eye titinani anase ono eye titinani de masa committee no Roads and Transport Committee Parliament ono eye titinani nti ono ejina committee no anamu present report wa omo akwakotena so akohwemu a ono kasa wie na ranking member on the NDC side honorable Govings and I say be friend of Govings send your friend bia Agboja wono enso so kasa ye omo present report ni nyina wie ye ema ministers ye omo ye in charge de ma sa ministries nyina kasa wie ye no first deputy speaker honorable Joseph Osei Owusu ono na tie adwam enti ogina mrahebedwafo ni nyina na mu ema budget ya allocate ediama 3 ministries yi waje edi atum enti transport wo mo budget waje atum sanso so na
roads wɔn budget wagye atum woyi no free hɔ no mo a wokɔ railways development ɔmo hɔ nso budget no wagye atum a ɛno no akɔyɛ asɛm dɛdɛɛdɛ ɛde ama saa ministries mmiɛnsa yi enti ya na wahyɛ ne nso ɛde ama me other ministries ne nso no ɔmo sɛ yɛgu so ɛkɔ yɛn anim no obiara appropriation ɛde aba ɔmo go through wie na ɔmo present ɛwɔ plenary hɔ no mo na ɛwɔ sɛ yɛgye tum ɔmo bɛgye atum but one issue a ɛnura parliament epagya ne ho mu ɛyɛ 80 million Ghana cedis sika bi a yɛatwa se yɛde kɔ national cathedral ebedi mu nkɔmɔ but anopa yi yɛnsa ka honorable a ɔno ɛna ogyina mu de ma ɔmanfo ɛwɔ akyem akyease ɔno nso so na woba ɔman mu DC foɔ no nyinaa wɔyɛ wɔn mo panyini paa ɔda wɔn ano honorable Richmond Kofi Amponsa ɔwɔ fie ha honorable apomɔkɔ deɛ agyan daruma bi abɔkɔ yɛde awurade ase atwe wakyɛ mbrɛ ne so na so saa nti afei na brɛ na so sɛ na awurade ahyehyɛ no okay na dodo no anim sɛ wɔyɛ elder o elder papa dodo no anim sɛ wɔyɛ Pentecost elder papa me pɛne kura se yana abo no o pɛ elder ne kyɛn honorable no nti ka na elder mponsa honorable ne betu yakwan mu ato nkyɛn kura ba sɛ ugusu nso a wokɔ anim no baabi abɛduru ne ho title no ɛsɛ fatawa na wagye atum o de baabi abɛdu bia mo mfa me elder na ta me kodi sɔfo kura me pɛ elder ne kyɛn you know o kyɛn ɔsɔfo utabe still I was here friend of pastor Benson utabe I say titia position fa nkɔhwɛ adwuma ne hia sa adwuma ne hia okay nti yɛdo ba bɛyɛ dean of MMDCs no how many years ni yeah me da se echietiefo da AHENKAN933FM for so ase madam see you as in fact match me abre na anopa nkenya na menam sa if your office Monday koya de wakra na me twema no pɛ me say me fa me nchia mo na me hwɛ sɛ mo hatie because me wura hada oh okay na yes ebe mo adwen sɛ me pɛ sɛ me ba ha efe ma frɛ me sa apia mo nyina kasa de bia DC chief besra yen tena me so me fa na me nchia mo tena na kasa ma nhye dan ye sɛ ye be ntebe me dura me so se benya 2 minutes bi dia na ye din komo na ma san ko because ese me koye 1 bi so na at the appropriate time no wa shedaba na ya be yanso kakra se kan de ya ba yeah last Omampani Akufo-Addo the first term 2017-2020 na me Eastern Regional Dean enti we din na e wo first day 10 regions and out of the 10 that time we secretary and ye dey 6 beka ho and I go 16 by the time by second term me me go for senator ba ma me no e ko no e say sanya national dean and omsade ma me nti me be national dean there from 2021 up to data yami ya de my de be okay yate meje di se oba be ye omanfo wa chimachia se omo anya so mfaso atwetwe niam bibiri abre won mfaso de omo nya bibiri ke se e ma me ko hu be ka kire won unya mfaso e udiko botom but ye ne kutie beka ene ne din putu so di ba e se uko hu bibia o so tumi ko pribi because me free office Monday media sempa bi bre me call for office I 2 na mo a e be bre me say ma ban panifo it be committee a me hu ne eko to bi bete no na me mate dada o ba na me di kan nti enchanso de na nso nyame adom hu fa so ho pa enti se na o kan ne ye be hyeda to nsafro na waba na ye di nkomo but then ye betetiti ani kakra this is your second term a Omampani Akufo-Addo bo din meje di saa okay enti achimachia se ekoba se ne ya nyankopon kora se de oyi kristoni a ogi nyame die yi oso de wiase kora e ba wie ye ne obi akwa achimachia se a den ye de bebo elder din ya kai no so de wiase ba wie dia bibie no ha bi do kai obi a you do heaven e be di nkomo so obisa se onyankopon ba na wiase ba wie ne dia bibie ba wie hwe ni hobi o you do heaven e be bon nkomo se ya wo Ghana o heaven de o de akunta adwuma o ye ho akunta ena odi bu ate sa ne mo buza ne se woni hon na ne de be se onan na se office no ya ana wa wune mpo because betu ewu at any time o wo de wa hye man na me nsuro wu me ni honu a de be kai me bebre nyame andaro man fie nan a me ba ya menya me nu aka me kuma ni ese nchin kanfo no
mukofo ne ba no mu hunia e koso titu apia ne young guy na se obayi o ma hunia ye and to the business do me ndana mo be chere me de because me bo ma chia na me ho to me ne wo de da pa ka ho se first na mo ntia se e dabi ne ntia se se na mo de da pa ka ho sa e na mo de da pa ka ho eh oh yes me de me ma se me pembe no mo de da pa ka ho mo ye nyina na se ba ku ne ko di mfare ne frem fa e de frem fa ti na mo de da pa ka ho ba se de ko hu bi nye na wo ka ho asem a enye problem kra eno ma me hwe se me ko ma chin ko hwe se ne enye no ma ye ne ye e good na mo se wo hu ade na wo dia fa kwa bi so dia ye pani na ka ho no na ye ne busuafo nyina ka ho na eya ba se bibi nko ye wa ba me district esum wo ho enti DC wo ho na chance esum yi wo ka odika enti DC wo ho enti ye ni pani papa bia wo ho no na wo yusu sa ho asiri ka ho a indirect no wate asim yes wate asim ba bibi anya de mo na ba hwa check ye se ni otwa sa no onu se ne chiachia enti bibi nko ye na mo hu ka de a eto bia no program ase se do Saturday say ye ni bo ade ni ade no bia frɛ this uti AHENKAN mi ntie ye o mo say na ya kwa bia frɛ a chance o say me so ma say no de mo de akira mo ye fu be mo ya ade Saturday program na ejetu ya to pa o oh but be do na nsuo dum no cause enye du asawa say nsuo bia to be do a chance dum za but nyankopon num say na say ye de ye make me nchiro e modern boy ye board district munti uba pi mantema out of 33 afi bia na say contract say adwuma we ni local government service we ni ebeye uba pi mantema me toso miensa me momode anka 33 me yite tegumachi eno nke so maka na nyaade o but ye hwa adwuma na wo ye ne award max ho say we exams eba the whole Ghana 261 me to 16 of number 1 up to number 15 no metropolitan municipal me ba nche ye but change the first district I be mu but to 16 na ke say ye boy homo ye bibi papa ye bi na mo wutumi nya ni nyina sa sebi Yesu klaba no wa me wie okoye the okono ti mesuma ochiginafo so Yesu wie ya nkan Yankopon so bi mabiem da bi wanwie nti na odi asuafo sisi wo se mo nkoso asempa mo ntremu nti me ntumi nwie ba ye de ahye me nsa no de me make sure say maye na maye ni ye na ochira me ni ho a awu se nane ne e wo pani ba Ghana a wo fi empeta me fe DC kwache o se ni din aka akwala ba ya meto no but ye boni din se DC kwache dachi anya kura chance for no ma miensa udu aprade ya obi elwe kai me ya me kura kinkesu ye one elwe kai me a chance kuro de na emu ye one elwe kai me brabieni ebi wo ho nti ye gusu nkakra be bi no ha menye project bi ana ya be nye project bi na mo no nia esumbu kase a me hwe no mu se me kuro mu kwan efi aprade kwa kinkesu metumi na ma wie kura me wie no de ma be bi ansi bi sana tie nti otumi fa dako emfanye bibia enkakra enti se ye kɔ akyease a yɛden a communities abobɔ odin nyina obi abenya bibi baako bi abɔ odin afa ho me na me di kan be si akyease market ya bronsan udu adan kese bia penti yellow no ko hwe na chi stores bia me san ye na chi krade o mse me ntumi nye ba me sim bazin ko hwe by next year June July na say commission me cha say o mse me ntumi nye ba bazin ko hwe me sin sa sorry dan kakra kan ma gi chema mama na tim insu ba ko mienu bia tutubi ya yenkonya ade ama schools bibiri wa chance kuro no sese besin ko hwe district officer yesi di semanso die bi besin ko hwe yesi bia penti aka se ye too light one ammonia kum by general ending bisha move to it bikum when nyina ye mensa na ojuma ya bresu no mampani di hospital ya ba mpatama nyina ye de agenda 111 ye de ne kwachi mpatama nyina oba hwe ya boso e prestani ade ne nyina ba ma bresu da chebetumi nim sase mebu se ya bresu ne yesa enyuma we sei ukọ apradia eko nyankomase me market store ho no ukọ esanso yensuo ho no ukọ aprade esi market ya bi wa bronsan esi bi ho MP mini MP nyina ka bom maternity ward papa bi ya ye ukọ schools na nkonya ase de mo biara no edemo ena mini ka se yetunsu aprade ena mini ka se yetunsu aprade kwa agrikrum ya bi ho kwa huntam ya bi ho kwa kinkesu ya bi ho kwa kosombu ya bi ho no mo basiko dioko ne first town a misi school blog de maom no mo dan nye kra because de maom ekwan ye twetwa so ayi bebre basiko
enyinam mesi school down hono mo beziko bie ni mesi abrosan bi beziko anamase enne ne yegusu a get from project aya me ne MP Colombia ye beye kokoko bin nti be bie ni ho beka se uka uhu DC the signature hono mo okay ana DC ni MP nti ye ko ba bi a wo behu but said you can say nne no de wo besra ye nti yempese ye be go into details more ye tititi ni kaka for here with him say de bianzo hunu wo fa se o ye hie o program ase ba ya wo na waso aye hye na me hu wanim sa ene na wa hye de hwe me wa oh how do you but you good we na juma sa oh say ti so bit na juma sia ho na ofro kro no akasa ade na ebufu mpo abeto ne bo ase ni wakasa boko that's one thing I like about Francis ba nipa ni bi ho ma nyese me hanko oh mate wase ene afre disi kra wa ma ene o kire no ho so ma anya ni sa o adwuma no yente fa ko se me be din sei ebu a whole week no na me new office eno so just adwuma nko so because me wo competent staff mo wo ho mo coordinating director o ye adwuma into day in day out every second ni edin komoden na eko chief me hia we adwenkyere bo ni eko me ba na bibia pepepe ene kira ye beche disable for nioma nti se besan krata be wono pa ya na no man timbedu na o kire achama o tima ma anman kodu office ntema edo ha beba nti woni nya ye nwuma bi a ye dia asom ye manfo nti na de me bechi amo yate ebe mama aba tenase na mo ni meka na se wonso bonye nipa sa ye ne mo nyina na ebo mu ye djuma no mo check in e very good nti ko school kra na teacher ni yakọ train awie no oba freda isa wo security supervisor okọ check in say efechi ko hwe ti mo fa ya chi ya eye na mo ni essence ya ma no kwaridie ene ne ye hu no ene nka ho asem ye cha atade bi ebi mutumi cha atade bi na mo de oh yes na mo de kasa o de ba yi o kala sin ka ya hu kakra ba te ye me fa ne sa o kala sin me fa ne sa oh nti wan cha atade bi na o se Ghana atade red gold green na ene no ni obeka bia no bia say abranti we say dey abaya we say dey adwuma wo ye dey onyina baby do wo to aba you belong to a party you are not a politician but once wo baby atoba kono woman tanya to man we say moment no akọ join wo until the next 4 years abeko baby bufro nti nyina ye bo man no ti me dey sem kire for dey manage mo ho nti mama ye nyina ye nsom yate na ye nya dwuma ne nko na e be ye nyina amen okay mi se woni pa no ko apia ada bi enyo no a ono wo ho kwapia da bi we ye foforo we nye we ya kwapia okay but honorable ade ba ko a o potem ho no ma hye da ko fa ho nyina nti enkuro na wo bo nyina nim ho nyina yes mi wura ya wura mu akosia ukrom koya ene ko achia ukrom si chip compound okay tachi itunsuo si ukrom guso omo ye fele Abidjan wo eno no eyi suadru mi de fa e man pehia efa beka opa asante na de wuram amaje na da ko wura nyina bru na akosobu okay mi wura mu ho no nyina ade ba kwa mi hu ya na ase ye common eye akwan omakwan no enye kra ewo mi se ba bi wo ho no mo ase de wo kan o matwitwitwa so but ebinim so deserve it say e free achiase kuro mu ko apra de say no ekwan ne nye de bia be hu say na mo ginagina so amo fele potholes ne niema de but ye ne preko a enka be boa moi 93.3 on se mo chase na meti abozigi FM ena mo tena se mo abozigi no ebi nti mo de ba hinka me boa good ewi ase na ye wo no no nsia bom piri no dako amamu ani puntu juma ontimi sori prekope enya nwie komampani odi ka Ghana e mampani kwa me kroma nko ibibia wi enka nko bia ba na wada obaye du baby na obi abeto aso oye du baby obi abeto aso yempatem a ade a adi enya kese pa ye akwan nsem edi enya pa ebitin bra omampani jeje eba aso nyina de besi kufo so de ba tames besi mampani kufu ado ya bra ye kwan ho efiri odan twa a chance mampani kufu ado bayi na obaya de man yi na ye hu bi omampani kufu breso na oye a chance run about to aprade e de man ye na tutui endi tabe ye hu ba kokura ye hu kwan a na otumi omfa omon sense sika say ye
0.1 kilometer edema ye mpesua no so ebi ansi ba yesi nyame adom mampane Akufo-Addo aye from oda atu Amanfo pon ti awie no ye nurse yi a me metumi atena de me sesi me bu se ye wie ho adwuma ye nwura Memphis ene be sa kwan no nyame adom nurse a oba me kruwa kenkezu a bridges akese tu ogusu awaye ba nurse kuma be fele ye kwan so ye bridges ye wi a ye gates ansa ba fele na fe yeguso nti ya start ne mo no entumirika esanse ne entumirika ne se ne nyina isikasem ye nyina enum ne Ghana yakom prempren nyame adom ne dollar ye ba fo ye se ene betumi akofom na ho atoye kakran nyame adom a ye wie IMF program ya nesia ye nimse mpanifo pesika na kwan ahoro aka kare nyina no on be ya ibesume so me kan che me ni dan wa chiase metime krase na me krom ne koba every day eto de bi na me ko ne nsuo to a me si fom epushi me ka da ko bi na ka bi ye kamanim na ye nyina ya bo na epushi abere bi buza senti kroi this ni district mu ina da say this na epia ka na fe no ma me na hweme ni me ma me ni nya yanka kwan ki aye ka ba me de se me krom kwan ya ye nenso ya lobby ye no se mpanifo ebehwema dako o ma twam ni abehwe ye wura makwata asuma ma mpanifo fi Accra aba behwe nti behwe na ekuro na kasa bridge o masayin no nom dimika ye wura Memphis michiawo onu nkofo nyina abeye got bridges no the next step will be gates na fi because nti ye hwe no up to 2023 the end of the 2023 there na sa kwan no umetumi aye improvement including Yanamase the no G bani ni chrome ho. Yes, Kenya Junction to GNTC. These are the two major roads we see here. Amini mbebia, mini MP edu. Yen yaka champion for o manya sa kwan there 2020 there, me ntumi campaign. Mini MP nyina yaka. See anya sa kwan na campaign part there na be ye dinama yen 2020 because eno the major worker obia ehwe no say betumi aye yetumi yenso a ebebo yen. Okay. Mutumi ye beboa mo nti abusia sa fe no wa join yen a AHENKAN933FM FM ye ne achiase DC na ahia ewa ha Honorable Richmond Ejabin Kofi Amponsa yo Richmond Kofi Amponsa Richmond yo yeah Ponsa as some certificate and you see a Richmond Kofi Amponsa Ejabin yes. Oh okay just a mechanic man team but me dane no but me certificate da wa nyepe honorable am kwata na tamu akonyepe oh you too much okay enti abusia ye ne honorable da so go fie ha no mo a ye ne no bon komo anope de obesra yen enti enya de a ye bebawuda nsem ni mu akọ akire bebre but ade ba akọ menya ni ma memisa no de bia nkrofo eti free achiase efra mo tai ka ho asem police station ya be sini kama emu no kra ono abosisi e sei ya tum ye mie ye da be ne ehwe nim si ebibie ibebie na meka ne wo ma chero nti sa brand na ade bia o sort of friend na DC no omo nim ne ewom so omo nim ne ewom a na mpanifo hwe ye nhuru ye ntuma hata wabonten sanse ye nyina ye party ba akoma teto do bia na se yi ye personal interest ne to na ye dwene ye manfo ho police station ni mu abakasem ne se a chance man na chance se omusi nti ye former MP bae no eno baje se obeto aso ti na wode ne common fan eto aso kakra wanwie ena ofiri so no ena obi aba ti ne se ohandi over man ne aba no so na oto aso ba ye koye confusion se ye mo no an to aso na onwie eno so boy kura na ye hu contractor na all ye adwuma no na zikare ba ime hu se adwuma no ye do ABCD mi ma yim zika no common fan aba na ye amane dia no e dia masa contractor no o si da bi o ma ye hu contractor de zikare ma wo ebe yeza enye yeza enti kodu ahemfo anim eni nanam ko transfer ahemfie ena e kana ntiase adwuma se bedi akon edi fata no akono obi na hyase ena bagito aso mo pia waye du baby obi aba mani pa ni contractor don kasis kana waje gurubuto mu contractor ni adwuma na obese tu contractor na wawo de man no ka na waye adwuma na wie nti ba he no about 2 months ago
any contractor no inspection ina ne say ohia no ye discuss na man say ofanye baby say could do de na ka ye retention so nwa adwuma ni nyina who hand over in retention and until last month me cho letter edema me district police commander any divisional commander say you do about 99% in the person omo move every be won omo kom na 2% na aka no you see next year because is carry there come on farm to me come on farm project what you first ke bia nkoto aso you see next year ne aka no mpo e finishing ti won fa nkonya ne omo tebu dada na ho na no emfamra na mo meyi sudan no na yin ska next year ya to bia ma na fa ya commission na mo cho letter de call division commander also for Michiao. I'm sure let they call national. They are waiting for response from national. So national case of Chomun Kuma, Ombekum, na for ya pebrepa. Na asa area commission dine. But yeah, somebody there. A chair and Tiama baby so 8222. Sabe penalty. Intermeka say a dana mudie. Problem ni ho. But niesa said na ma contractor na kwesiesie no. Okay. Sa fort nketekete no ya ma contractor na sika na se be 2 months ni. Eno akwesiesie. To siesie wie na ye de ama police for no say. Nkonya na de ye nyesika nto nkonya ngum de sia ma hom. Nti omo de dada no. Omo nyusu no. Omo fa mmere mo mayisu. Na sia ye tobi guma na fe ya commission because dan de be commission. Na former MP ni current MP ni ahemfo nyina be hia bodwa na commission. Nti ye try response from police for no. Se bia omo abeto be go omo de a e be guma ye be jatu mu ne commission. But for now no assembly ni zika ye de to nkonya ni ade de agum. Ti esi dada no omo nyusu ti nyusu ya. Obetumi afrag division commander busa na say this year better na say actually tamam enu kra na obi hu say yen kan ye no kra ye to na mo say dan no ye mom nkom yes ye mom nkom because you dan si na nkofo ko de dam say enu ma wo bebre uko yankoma sia the same thing chip company si wono mo ye commission ye nkofo bo wure ma wie electricals nyina nti ye ntena wona enu ma ne say ti be yusu ne eguso ye yusu nyina na ne asen no ye ko no kakra. Okay. Dina oma na ka say na DC atena MPC kaso from MPC kaso from na nya no kre. Me tumi ntran kaso. I see. And say CI no onye MP te nyi sika. E current one no anu kra nyi sika o ma na dia ba ono hweso. To no ba kire ne yefanye. Ti sika na eba no MPs common fan na nya MP dia. Eno ka say ye former MPC ka nya ne sika. Ne sika ni ho. Okay. And is it the same story or call is it Bunso or Buso? Bunso. Aha. School na ya and also yes here we are two no is it the same story and we say that no na mo kan mo nya fact na mo kan say that no ho na be ba me chade mo kwala ba ko frɛ me na ayi kra o me phone so o send me message bi o phone kra me hwa de man respond me hwa de send me message man respond say ebia or send message just to find out na said ya woka say yempe fat yin why when ya fat if you message ni ma me de ba kra respond sa wa kra me man respond wan churo ni hie me de ma kra respond so nti ne tene say wo hia de na enye Saturday na para say Friday nwumre na wo your production wi na be frɛ say oba what your office na be frɛ me the mini office ka be frɛ me say and I send a message earlier me information on this school no na nkwala wo mu de we ba 100 am I my school feeding parents na nkasa kra na eyi o money free ho say nkwala no say omo mpe a teacher for no nti yenye teacher for no free ho aban ye teacher for no de teacher ni be na ba ho teacher ni be na won go training teacher ni be go training the parents na nkasa yi nkwala na kan nkwala 24 me see your school feeding na obunso o records nti enye na egu school no because me ngu bunso na me nkobie bi wapam so what you say me free bunso me ngu bunso school ngu bi wapam so ani nyina say bi eye nkwala na wo ho nti eye awofo no na ye na nkwala no eja school no okay am so private school na edan si wo education for 200 na mo biara na education director be no betra say na breso ye ngu school no it will never it will happen it will never nti enye yen ni wa bata ni yi omama na kan kwala 25 kwala 25 umom teachers ahen obi aso private school no de bako sa na school ni ko yesa. Okay, before moko sit down na ma anye sa feasibility studies ni nyina hu say a time will come a parent ni be yi your mama ko private said ya SCCA me be too down no na be too said down is other that nti me nim de we a ani omu hu ya omu de sit down no but ni nyana nkeye me nchiro bibi oba me kro mat nkesu a
in between akinkesu aprade 7 kilometers tinam kwala ni bi nanti kwa akinkesu bi ba aprade nti me asame member 2010 ena me say there be M1 me am share school as KG kakran sa ena fe edu be bi na kwala no ese ko class 1 class 2 na mintumi nti udu class 2 dia na ba akinkesu na aprade ba KG for there na for me pinso bo me tua teacher for no fees ni bi mame ene edu be bi no e call form by me am say so ma de mu eyeya enne me be ye DC basi ko ye edu class 6 enkwala be 15 no by abata ni gitum say enkwala nanti ko chiri ti o ma ekwa prade kura na bi agya ba edu class 6 ya boss structure bi ya enye bad do enye perfect but enye bad enye under 3 ya boss structure ya tunga kra na di chance ya boss e draft war no mushim next year nyame adum na enwu ya ye besi classroom dia ma won nti sa abata na ni anje ade ne ho a enye papa na bunsu for abata ni anje school no say mo pa ban school but o ma hankwara no school video bi pe bi wanya mo de manya bi aka ho kra no mama egu okay enti honorable Richmond ena o daso a utie ne nsem a eja owode ma ye ne netiefo a ewo a chimachiase eno no hyere nso ma chi ne dwumadie no edin se na medical ka chere na de honorable obesra yen enti yen hyeda mfa questions ne mpempem ne bibiri ebisa na ni ani no a eno no nso so oyi ni nyina no de ma yen kakran no a enti meye na matwe honorable de aba national issue mu na fe ye de asi wo ho na ye gya na mana kotoa de a oye so akire ye ne no ebesan ahia e wo fie ha enti honorable me twa ba national issue mu kakra sei sania sidi no ama dollar ne ho kire no ebi ma frase a omo kire se ade die mu wo were mu kakra sei na onsusu hunu no Mama ye ho yo bebri prempren bra dollar no ekofom no na ye mfa no nyam no se mo bia no mfa no nyam no ma onyankopon se asofo bom paye Christopher bom paye se wade ma bibi esisa Ghana ti ne esi no me enye mo wansan se nyame otie Ghana for empire bo ye ko bidi bayi e de si ho no mo e de bom paye do nipa widie ba wo de compare amama bi so se ni nipa si wuyi a Ghana e de ko form si di edwane nya ko do 15 eko 16 ba nyame adom enne kura no Bank of Ghana e de da 9 no black market for no as san kura no de omde no form I'm telling you oh yes omde na ba form kura Bank of Ghana de no you go be 6 cities yes true because almost say man san ntem say na si eba no e be ha o to mo sesa ye nipa ena fake ma dollar no kodusa ene mo san kyerefo anapede mo mzuka kra it say we are not in your good books but papa me chade nti en woni say esemi bo hono ma first na radio station yo na yenti se bebre ba na radio station ados nti na bone so koso ba na yenti bebre se ne ti ne tini se arne to wa yesi dollar no ko 15 on to bi obi no di mika no to na de ana se de ensem ni akohunu abeka eto bia okoi na ntisa ye kohunu say 6 cities and ye ka ho asem eto bia enye ne ebofo ko wuram nyina no ko beka na we ka ene o kira kura beko 17 na mo de atoso title class mo matwi news ni dia na edo etiefo ena se sia de ena ye ko aprobo no dollar no akodu sidi ba ko na gina sidi dunum na ye tietie ma na se o kira kura de beko sidi dunso no ye ma se ye twem ni de bika ye ko ewrade mi mo bo Chini sidane do honorable Samira ho ana meti na masisa we too much neboko so everything ye nyina ye say is okonfo boni a be hye nkom say oman be say no otimu bi hwese sie na ye opposition adwene say e be kwadu 20 na wagina so de campaign e de tia say mo say ba omia ka say obeche dollar no epie na odwane o say moto okohwe o ampa ana opie ye but nyanyame aka no okay esan se na enye reality nti on se dollar na kakra ba mu no hu ne asi esa nkonya ba na finance minister wa ye dollar na kofom finance minister onye nkonya bia Ghana for na ne ye boy hu abro ne etimode ne se da bi na de ne kono se anhwe ne enjeje mu a timpa ya Ghana for ne asofo abbo no ena aka mo na sisa dollar gogu efie no ene no mo de ba no ye nyi nkonya bia na ese eba na ebo man no
But over the rate at which I appreciate, you know, Ebedu- and I am share. Ebedu mampani kufo breast $1 to $1 the crack bebo yina. Because mansa yeah utofu la she uboko akra ba no utofu about 2000 a day. Lord fair. Because we are see yatum timi na yetesua M1 ebeboa into the member na hwade but entumi manso anka ka se beko 0% ene de mba na mom no e fam no de ye bom pa say ebeko so aba fam within a month na move from 10 to 15 every day next quality na we say na boa Ghana nti ye mo nyame pa say ne e bayi no memmen kwa ye krokro de John na entumi engina nche etumi gina 2 months kra man kra na menua ebeboa ye say fratration ebeko so ebeba but emen ko bebre emen ba bebre so enye ho ne ho na mmogedifo na mmotimamufo nso because ne oto no osu ne oto nso su Esu. nti ba ne sa na ebebo nyina And talking of adwadifo no, as we speak, fuel abafem and a dollar in sunyami adome so I appreciate it, but yet ebinim say near air cost no and reflect our market anymore. ye kind of system na use no aka ho bi enya aban the control price se ka aban the control price dey anka buy anka wate so but to be na unye dwadini a unte dwadifo ase akise we dwadini ono last week you know on $15 cedis ina ko to we back 15 cedis and then yato so na ba 9 cedi into ode ba na chi beton no 9 cedi na waboka 6 cedis into no odwadini no obena gye se obegina 50 won what na 3 dodo na akofom ansa na obeti sukura wate so esan se enya ban ne control price ntino aban need to make asi won so upa koto upa men koto na mo ne besere won se ne dollar no so tin adwadifo e course no ma na mo ka se dollar na cost tin mo atoto so ena eba fom no yes remo che Ghana na bia me ka se erade ohun ye mobo ya nhwe ne yi a when e be call heaven Ebe kakra bi. Efri asofo imam fo so be pem yen elders so kopem members so ye be call heaven make kakra bi isan say boni e ye di no eso ebra na no ekoso no e ye nipa o me say me bi me koto cement 68 adechi me ko anso ko bi aka wan ye say ko 75 and a good don edem ho na onko fa new stock no atum na say nipa na wi a wo de say sika ko ba for bo kese wa so dem wo bi se wa ya de nyame ompe sa apobo sika no me ka say kronobo any corruption e kan achi say urade bem isa say nipa ne ma corruption ko so kwa me tia me no ka say sie yi market ya betuni a kire wo but invitation letters are abedi menum asora for the boni ayi ne de aburu 100 Eburu akatua. into dey say bia me 100 cities kura na this obeda ko for 100 cities e be yawo Ya be yawo oko boy no ne di 2 no no. e di 2 we dey ma me 100 cities mikuta invitation letters buru 100 say bia 100 cities kura enye 10,000 into market to 6,000 na 4,000 me ko fa ne nka ho o dey me ko fa ne nka ho Eno ni asem kese ya. agise ko wia nti me bom sabranse me elder masako bo kro no heaven me ko bi me ko bi ba wo na wa mama nko man fa ma wo sunti no si mitrim odin Enti na ade na o pe heaven akwa wonyi ntumi se otirim odin na se abato akra ye 20 a na pe oba bi tina na ko heaven. Betu atia no abane edin se yetutia da bia na ne yetini se ebia wo kra do fa 2 ti wo de wo se wonyanti wo yesa wo beja akọ wo be fa 10 na fa ade kra na aye wesi kra enti ne yesi nyina etu enfu ne se ne ekuta ye bia no ye ma ye ne nso ye nsom sa na kakra ye Se ko okotema price control board omo office esi ho ade na ye nsan konkofa ma biem sa bre ye hunu se adwadifo itimi take advantage na ebinom profiteering atibia sinki in na yenso so ye ho akire yen a mo politicians ya na bekọ atia mo ade na ye nsan revive sa office no enu nti na make say see be revive mini bible na wode bia na say bone and pay my devotion e show pattern so devotion we preach sisi akramkura we preach enso me pie no say akwa bone it's a price control for ibane se be ya se be ye cause obey no but at least tease for be sorry
ye wo emra da ho a so bi ya ye be kotam ya chere emra ni ho ne da se corrupt no it's because ye nye too serious about fighting it because every me no obi anya ready to fight ye kwa fight ye be chi obi atumu no me more example obi ko ye boni bi ese etwina so na me report ma police e ho na pani bi afre oh this people chow we dey we need to ya me for ya ye no ko ye say ya menima guase pacho fa chere mame na this woni ho ya se bi we dey fa se fa chance henye fa to na pacho mi chia no pain ye shefa nti obi amra chance ahantan ni no ma fa che edin ya ahontan ene no man fa che enya henkan ahontan ene no man fa che ye wa henkan nya henkan se ne ka bi we ahontan ene no man fa che oh okay ye chase ye wada ifia da memida ne ede ko yekosi da na o ene ya wode ya na yes ene nyumre na o china ya so na nanom memida ya bodwa kosi da ko na se na the following week ya san atraso bi ene no dia fe ya ne ye te wo kan ya ene committee for yi mo hwe ne ye o wo kan ya ne ye cause committee committee ba 2 months ago kra ye lunch ni ade anyway mami nti before say bibia si a chance na me ti da se bra sa so na no fa se bi kwa ibon na me se mra ni di na da se bra oh this we dey me pa o chew ugituma wa mamra na nya juma wa nya ntum so a wa mu nana bu amanana ti ni aka sese mu ti sanse e ni penti ni akọ honam mu ni akọ na de no ni ejemu na bone ne kwa na ekoso hwese na nsiyan health insurance NIA card ye me am office na obi adan goro boy o TV channel odu on ma open time dia ma 50 series tam ko ye amount tam na waju zika ina match bako wow office me am office yes I will 80 phone onye 80 phone o 30 ho na ye no ye napko no wajai oh nti when na me ye no o ma chase patch wo si me nyai nti wo hwa ebekoye ebede no man no aso ne ye afei uchi ni bana so apɛ na human rights for sorry human rights for ya kapɛ esenchefo besom omesom ka me ko na matre eno bi ko ye money na human rights honorable ye kan sa de se ne ɛho kura nhia se to aba o ɛho de ho hia pa because ye beto aba yi mpanifo ne mmara ye wo ho mutumi fa nya adwuma de a ɛno ti na ɛse ye koso educate ye ho menum ye nyina educate ye ho se yen jai ni ye na emfa emra ne adwuma abato de ba so ya mfa bato ne esi eja maso jama mo ni dia emo yen baga ne du baabi ne nka so ja ne ye wo ye ne ahwe ne aka no kra chiro but eno so na bi di mra ne so se do nti na e free ba democracy I see hwani yetini se eye de na ra esi eto aba na nya perifo di anim na emom na ba na ye eto no pani na oba no ene otimemuni no ye ya sede ne de abo oman no ene se ma Ghana yetumi kwen me ka no me wom bi me ka ho bi minum ye nyina ne ma amambo no oman enkoso se ka me de me na si fom se me mpre ne be kumi kura ye nkumi na wo se obegya ne oye na nko mambo no ke ye koye ni mu ke ye koye ni but me ene wo yeti asodem yeti muslim asodem yeti mosque enso ye ne ye no ayi katasu mu aso fita crazy tuntum ni afa che na dwene ekopa chew eno ena ama na minum yenu nyina ye bri nti menua Ofori Amanfo ni empese me kan se me de because bonds and chefo about say mon koso na monje madwuma na mo mo Ghana na madwuma na ye no yemfa yakoma emfanye na mo no memfa yefu okay emfanye ofori se ye ne sa on se o ma yes journalist we die osofo we die this we die nana we die odanso wo se ka bi yeka me mpa ibo ne se dako obi beje me be ka se this we die me mpa ibo no me nduru ho but me bom pa se be ka se this we die odamusronko eni me ni so ade me free so no na obi tumi ka se this we die na be ka se this we chia awurade ka magunya kopani wase Ghana anya kula metu mi se sisi ntweni ba kwa so se kwa mesifa kan hwese ne wasi wakare ne up to date wakura ne up to date wan pa ne betu bi se benkum ache kwa mesifa kan so but ye obi ni mu a e betu bi benkum de akere won so oh nti yesere
ebi abaka say me boss and for the no me ti wanum ti na me cite my example. Some of you are good. I'm telling you. Some of you are very good. Me tie pa o. Me tie pa. Enti ebi won say mako online. Let me tie programs ni e call so nya no. Some of you are very good. Sana uko achimansa uko advanced stations ni bia. Some of them are very good. Not everybody, but some of you are good. Especially this station. I've been monitoring you. Yeah, that's it. So until me can say, yeah, more home modern. Say, yeah, you never to me aboa. Na ya your man is one some. She, and your project will be bad this you buy na just why you. No one project now yeah, at what cost? And I impact ben in so. Me not like my program project be brain ti no na me de bom safone. O ko si market dey si wuram na obi anko hon ma. Why are there? Ebi an sa market no odisi to nsuo man wo fie kura na nka ebebo wasin market na ko si wuram no. Ba market kuro ye bi nsu wo ho. Yeah, because yan site ni ye. Yan site ni ye. Me am kuro wan gasu 1992 o si bi si wuram obi an pese okọ. Okọ anamase ebi si obi an pese okọ. And it is a ubesi uko project na you consult the people oma uye adwuma ndem ma wo no. Oni na nanu hia ye pese ya adiwe ye hina mposi ye no na oma mo asase emfa utumi kase me DC me MP me minister ntimi ko ne ha da bi ene ne gane ene unam all over was the project share you asase na hokwa ya bi project bebre na muram esi wuram a ye nyusu ada ne ebo ma na ye dio ma na brosa uye leader nti uye politician nti na sika no dia nti uye ne ope but then nyina na tisa ko atamu ho ma ye nyina one day we shall all appear before the judgment throne me wa yibia me bo wa ha no mo one day we shall appear before the judgment throne and give account to whatever we did on this earth. One friend Mahaka, we are custodians. Or the assassin, or no boss, or the assassin. That also is no. Obo nipa. O we na fe arrest and 2 years you crasa arrest. Tell them make coffee make arrest. But me arrest here. Akunta buo ben na mi bua ma me nyankopon. Asi bua akunta. Okay. Honorable Yada say ya be da ba ya hunu se nyame ya adom one next year. We next month cry because I feel ye rem awie. MPP mo be ya internal primary CBA. Mo ho no mu jada mu pa. Ejannem. Sa. O jabia nem. O hunu ne sa. O popodwa. Ejannem. Dede na o ti pupu obi di wa o. Popodwa ja. Ebi na ekobi nkwan. Ara mo we be fam se sultan na rice. Oh na sultan po de nya de sei. E ma fara sanse su. This is sultan edi. Man kase sultan rice you but company we he no nsi me. This is sultan me sultan me kan nya rice no. E drink bi and bi di bi na make. Ni ati ni say. Hwe ebre ni nso ye. Enti dede na ekoso no de. Mamu ya nyikoye mampa America. Na ebre ni so na se ebo pia. Me obi bi biara. Ye ko promise ni be yi no say. Ono oni anim yeva no ko MP no ono medi nachi okay ba bri ya bri nsu de ne medi nachi anabu kofi ahenkura manfo ono ye MP a me medi nachi se bri no so no oso okwa mekoso de nachi isan say me ho adwuma pa obo so obi so ba na obetu na se nipa ne ba ye bedi nachi se party ne so yensu nipa na bri no nsu de mo ye nya dede na ye because Oso ye party ba obi so sa monso mo ba sa na mo ye but ona mo se na wo ka se ene wo be sra ye ni no amika so chiro ye ba ya mesa sa na aya na nipa mpa no kureka ye mfuma MP no ka se onko biem ena chairman ka se ene ono so be ko afa duru su no se mai se ma dwumesa ko na wo so prepare no o nyina ka bom no ko ina mkoto aba ko fi mo fo yitwa ye wura ko se mo a won twa ne ntida never wantie nsimu ankosi wantie nsimu ankosi anya ne oye bi ankotiatia school fees bi wantie nsim ebere ne so ne ebo pe no te ebere ne so o ye mema no ba ne yeko obi obanyini bia ne me ase this year me gina ba na namu me ne ba yadwuma ba anya ne yeko so ntim si hwi nko so sa masa unu mampam unu what is leader minuni pa otum ni kaba pa ba nche no abre no te kinkin kwa o kempo nye kenkin Honorable Kofi AHENKAN933FM ADC oye too much say ya da so friend chairman Amanfo oye chairman Amanfo oye pen class MP no Kofi de Kofi na me Kofi ye tie ho ase ye do ye ho ye tie ho ase masa enye efia kunya
every person meko ono so beko nti ne yetene say support ye bra ye wosu na won so bresu a ya support obi a support okay yeah that's bebre honorable nti abusuafo ye ne achiase DCE wo ba Ghana hanso a MMDCs ni nyina ono na ye wo mu dean honorable Richmond Kofi Amponsa Ejaben kakabo akope honorable Bekunipa okay ti honorable ye de be si anom na ya sheda arrange another interview na fe no ya sheda agba ewura mu edi mu nkomo akọ akiri na fe meje di se beduru ho no de na primaries ni ya pempen so na ma say bisa say da so ye kenyi ana ye kenken no so ya ji anu ye ezi anope ye da se bibre me so me da mase wo akwanya mo de ma me mani aso na me de me ho bibia no ye ma za ye nyina ye nipa bako sa ye mfre ho na ye nkan mum na ensum ye man no sanse city out isu be ka na wontia sa ada se ko nim na wa bi udie nti ne wo ye ni no ye ni ye na ochina se wo mi udie bu no bi no bi recommend obi aso first next station bi wo ahenkan FM na yaboabo no ya de nti oni obi me hwe bi wo ne mbo on sane de so man me bo ba so ahenkanfo na wo ne me kan se de ye biara atemu ewo ho na mi ohun nyina mo bo amen enti DC achiase na ote ne nka no yeda na ase bibre na obesra yen o tu kwan yo na kwantuo mu ene se ode agina ha wa ba besra yen no obehye da aba na afei yene no abonkomo eno achi no na yebehwe ende yebebie ahomani mu ato ho na afei enkomo ewo ho no mo ne ni di wi na won so so agba ewura mu bi na wode de abeto aso de ama enti ono abo ano pe yeda ase bibre ye to aso abusia ma me faseda and confirm Jubilee Hospital. Jubilee Hospital say me kan kire na no pay say ohun edodo ope ba bia kwaje ayarehwa Jubilee Hospital na wose okọ outpatient service, inpatient service, laboratory, pharmacy wo ho, antenatal care no ye hwa pinfo na postnatal care no so ewo ho enomo, theater, maternity nyame wa dom ne bre no so na yes yo asundwe mu a eya no akọ no mo na awurade afa yen midwives for no so na wasua wasumdue mu ye wo ultrasound system wo hono mo yitwa scan ahodo bebre no a enti nyame a wadom no wafa yafu na so ba behwese abofra no de yi anase wonna yi mema no me check mo prostate no eno dey very important because one hwe yi ye de catheter beto be mem ama obeyi Mr. Utua ama obi a Mr. Odi waso be hye eno achi wani utumi som posa wo so ba ne check de ma diabetes any hypertension so ye hu adwuma wo ho canteen nie aye no so nuane ye no wo ho no egina ne nan so insurance ye gi ankrankran na afei aban de anti private ne national health insurance no ye gi ni nyina odan boabo amanto average ne so na obehu ni yen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 eno ne number be frɛ na yetimi age wo so Action Progressive Institute bia prumu ato ho ye de Ghana de hye ko China amoma kusunya de na enano ye ne opani no kasa ye wo ankasa utie mu nsem o se wawie junior high school na wo any skilled oriented certificate bia no onso so akwanya ubetimi de ho ahyem ebi kwa ye koi ye de eye free student visa ma nia ede wo kɔ na asan de waba me kire ticket no ukoduru ho nso a ubenya ba bia da yebemu aduane adi bosumi bia nso yebema wanum hyede kakra obroni friend allowance ensu anchen 1500 Ghana cedis NVTI NAPTEC City and Guilds WASI degree and a medical kind of skilled oriented certificate bi kra wo no onso so ubetimi de ho awura sa akwanya yi mu ebi eno achi bosome mi ensan ye de be kire wo China kasa e wo Ghana ha na bosome mi enu nso ko China ho a ye de a kire wo na wo de afimua asua adwuma no nyame ye wadom na usua ne yie na akoda isubampa dia China fo no be fa wadwuma mu na omo aye wo working permit e de amount nti ya na no so wahye ho enso amame wani je ho na akwanya pesa wo nso odu hu mu bia numbers yi nie eye 0544 099958 0544 099958 and 0208 985488 0208
088 Action Progressive Institute na uyi saa akwanya yi a wɔn di ho dwuma yi di si nkyɛn a wɔn san ewu suku a free nursery ekopim senior high wɔn ɛgye adesuafoɔ yɛwɔ boarding facility ɛna day facility nso ɛwɔ hɔ pre-SHS classes ɛna computer classes ɛyɛ free yɛyɛ de ma BECE graduate no ɛne nti ya na do ho awura saa akwanya yi emu ebi baabi a yɛduru no yɛbɛtwa yɛn ho yɛba yɛde nkɔmɔ no ne aka nyinaa de bɛka ho ɛde ama wo ɛnkɔ baabi a yɛba sisi a no ensamtrofo entity pa dia EPM Media College enkoko ene gina ne nanso pa omai Ghana mu ha die station bia wo bewura mu no wobenya odwumayeni a owie suku ewo EPM Media College esane se yede discipline professionalism ene seriousness ene ye adwuma ewo EPM nti no ye wonsamtrofo akuku dam a wo kire ye manoa de hyene nso ese admission forms aba out Tambeje wodie na watimi abeka yen ho ye radio any television courses ni nyina forms no brasuku no mu ewo Enkoko Hotel Junction ana freyen 0241 393534 0241 393534 EPM Media College raising professional media stars. Hey, banjo. Why go? Massa, St. Andrews a bubu wayek machine biomo. Yay! Afia wedie, eye buta. 7 A's, 6 A's, and 5 A's no abruso. Enti say, so beto forms e was St. Andrews SHS. The results ni bi na chance. Afiwe, ye the 999 candidates and a quatre, emu 997 and a qualify ye ko university. Wow, wedie e buru adwen enti aseso. Eno nti se wako school bi akọ fele poto. E mane hawo kra. For any tremo St. Andrews SHS. Say St. Andrews ebi akwanya ama omo ko form 3. Enti ma wonye ha na be fa forms na tre wasi May June exams ni bi afia ebe. Enti masa akwanya we mpa ho fise me ho yanka na aka echi. Enti fresisi a na je wo SHS 3 admission forms 0244 696911 and 0207 891004. St. Andrews SHS. We are always in the league. Super some cement and the superstar cement and the CCID. Mercy for the contractor for you to a buso and your some G's enterprise and a cover cement in your new Adiaba. And to your Mercy, we are contractor who be your project beer and your super some cement and the superstar cement and no necessary water. And one day, the grade no and your 42.5 hour and the 32.5 hour. Now, so to superstar cementa and no say 32.5 N. Ghana and no penny cementa and you 55 kilos. Ya chow 5 kilos free. Nina and your some G's enterprise and I go fadia back him some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti who pay super cement and then superstar cement and I say iron ross ni be tono. Some G's enterprise ewo akimoda a mantra Yenidux filling station no and the bush anymore. Frewomo ewo 0243 583190. One day. No be 2 days. One day. Only one day. One day. No be 3 days. One day. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Me say, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Okay, yada si bibiri se watwen yen ama yakoto nkra ba hye ne sofoma me Maakye na woda so a wo etie no ofre me Obuoba Ofori Amanfo. Afe na do firi na to ha no mo a ene eye ya woda. December ne de to so edu enum. Buro nya no na yeguso a ye boaboa ye ho kakran. Awurade de ye bekọ, ode ye bekọ wuram na ode ye betwa.
sima no edu enan na abo apa anopa no nkono ho mame emfa we ntwam na fe yento ayen komobo no eso Sami Kisi Ministries nyankopon ya adom a bosumi a yekowura mu no ne de di kan pepepe ya de my Thanksgiving experience e de brew my Thanksgiving experience na say aseda kese a ne awurade ayama yen na odi yewura fefufuru mu no ye ni so eni nti ye de so aseda de bekwa akoma no as dwumadie bekoso wo CAC asafo a ewo Newtown Achim Odan Newtown eben it is the Lord Jamaica honomo a nonum na dwumadie no ahyase ewo eye CAC asondan fefe no emu atifia asem osi behold I will do a new thing maybe before Isaiah 43 the verse 19 Adum to fire to nsa from mo so edo mo animonyam beta dwumadie no achi Minister Agenkwa Ohima Esther Minister Tracy Domina Minister Nefi Inshraba Prince Minister Bismarck guest artist no eye Jack Alolume ono so eba oya company now so pese obeso yasene a eye 0205 045567 0205 045567 and a 0240 777315 0240 777315 eno ne number be frɛ ana ebia oba ho no kra no ope direction no e de aba ho o ya yira ana ope se obisa asɛm bi fa ho a 0205045567 and a 0240 777315 eno ne number be frɛ na yetimi agye wo so F in Cancer Asatec Roofing F in Cancer Asatec Roofing Yakoba ebeka mo ho asɛm ede akyerɛw Mame nkwa ahoma ne so na many owura Kwame Kodua etu ahene ono na head of regulation inspection and compliance National Road Safety Authority ye route yen kan FM so ni Maakye na bibia boko de ye de radia se buro nyan yenya ne ntie se mo de nhihye bi egu akwan so a ebeboa ma ekwan so jojo awie mudie sa ne tie what was it yes asiate afina yes asiana edikaya ho se adwuma e was ye no ye dia ho den episimono ya no se ne ese ai bonya no de abetum says suzuze ba ya na kwantu what I'm sorry it is enkoba say oh ya man fon fan say bonya so ye na ekikaya ho really yes asia fenum ya fi wo sha every January between November every month we had to after a few term we recorded reduction in crashes injuries deaths for 10 in fact 11 consecutive months in every January abesi November and bibia asai no ana ye keje komunya de wi after for the woman is AHENKAN933FM de ma kwantu for some more money at ho Christmas and that kwantu some and was so at say I any police for the union TV for the more equipable numbers down. We just going to sustain that for the next few weeks to the end of the year. Okay. I stand to be corrected though. I said Nansenya kwenchia ya na etai sisi no akofem kakra say sa ne tia den na National Road Safety Authority moyen is so different this time around. Oh, we are improving your processes. Apart from still life campaign but there will a chairman sign the authority and our enforcement powers. It's at major terminals across the country. It is a Guacamanzana Kabia the free terminal. There were inspectors. Our inspectors are more comprehensive on the conducting a plan of pretty data checks. And no, it demo I think my they in a major terminal. And then tell me should directives be for intercity
services and motor recording high fatality. For instance, car to Kwaya, to go by 500 kilometers and 8 hours. We are insisting that they be only deployed two drivers. Then to me that compliance rate is 100%, but it's been improving over time. It's just I don't any the bosses say any police for enforcement are almost the one in our account. And that level of reduction improvement. And my final question would be, say you heard month, say be a free January a day bar no. Eya na akwanhyia no senia December de ne kosoro no ente saa ede ben ya na eba ana esie ema December de no ase eya na ya bibia wo yi December no and I would say so accidents na a product of increased motorization. December na akwantu sorry. Because a man for Bobutin for a conservation for the Fahasian for picnics, for parties. And there's increased activity on the road. But increased activity on the road also increase the risk of crashes. It will be inquired on a normal day, or book master back over dinner home, or do master the power on dinner home, or sign it is of a sober crime. Will be a norm, sir, at the Akaka. Originally, the merrymaking. December, a man vote through all the rules to the gutters. I don't think that a good December and a festive season. It's not necessarily Bonyani Tankwa. There are some men's binoma or more fashion binoma story. There are tendencies. We try to increase our presence. The terminals are on the major highways are on the the born homes so no ebese mokina sabaya omo tia sempa no so bi omo ya eniha ewo ho no yebe kai wo na obi ama na ni ada ho na edema kakra futu edema omo no sise ya hwese omo de be eduma no eni ade aye eduma ma na person etini abafa. Okay. Yet I see be brain tino yebema wo kwan na wo assemble community bi abeka cha driver fu eti an opay na fe yemfa nkomonisi. O weda se ka kwansha no sabe afa obia ho enyi otwen ya doa na indiscriminate so na bronya yewa mo no occasion for a family gathering and so corner se wa amba o de kraba krawa habusia na o koso so na wa amadia na chese o de asempa na abrewom bin susu se obi abo ne trim koza o tu anopa on person obeba emu decisions the choices are ya wo kwan so no eno na ya idea kwato adwam nti o ya driver ni ya roses anopa yi tun abusia fo ho wo de passenger fo no o ti o muka na sabi omo hu hia wa abusuafo a waja omo bi ekwa adwuma na ita ho ze uni ho a na omo be respond ma eno show nkwan as a driver na ma woni na ho na se ya woni se e was would be adwuma na fire adwuma passenger the car mo na idi koswa men koye any hafo and yes, make what can you be charming at a champion to mean Casa. National Safety or Call Center, the Ushia over 194. Now, what's my Aswati? Now, you were born, you won't call fire for more mystery passengers. Mystery passenger, no, but I come once a police are tardy and once a safety are tardy. Maybe I say, or share driver in the Kwanya or pass wire. It seems to be Bomo. Forms you are if you forms and one is or punch and one mile in wire and no yes that cannot and pray more on a one more a big inconveniences are my old driver in any transport company on your moya juma. It's Kawabomono, Yamaya Ninaho, Nashi, Na Yamfa, Tia Yan Juma.
na yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi awura foforɔ no ma asɛmpɔ no biara nso yɛde abusuafoɔ. Okay. Yɛwura yɛna ase biribi ne yɛbɛsan aba wo nkyɛn bio mu. Enti yɛne owura Kwame Kodua etu ahene ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmɔ no, head of regulation, inspection and compliance, National Road Safety Authority ɛhɔ ɛna odi ne juma F in Cancer Asatec Roofing Company sɛ menka nkyerɛw sɛ mo boya me abɔ yɛ dan no nyame adom ya sha ase ne kama no ɛne nti wo ba yɛn hɔ no mo a long span roofing sheet product no ya wa ahodoɔ bebree, sanding seam self lock IDT IBR size is nso 0.3 mm ekopim 0.6 mm no yɛ nyina bi standard roofing sheet 8 feet by 4 aluminium alozinc galvanized scarlet and a rubber yɛ nyina ebi wɔ yɛn hɔ yɛ ba na accessories nso a rage caps, rain guards, valley guards, and a side stream. You want nyina ebi wa yen ho. Enu achi and adoa ye de bodan so yi. You colored nails wo ho, wire nails wo ho, na roofing nails nso so ewo ho. China Turkey any German metal doors. Size bi a wo pɛ no oba wo nsa bɛka bi wooden doors. China plastic T&J. You want nyina bia. Ye the 20 years manufacturing defect warranty and ye de ato so. Ye san so twa blocks. And no, you were in Tiamwa Hotel Junction. Inti a free 4 to 6 inches blocks. You would be horror blocks or your supply me a boar. At some or Diane Kia station in the D and we share. I honoba and chance in Ubenya Biato. Tema, old CMB Cocoa Warehouse. A house will be who be ho. In Tiamwa Hotel Junction, the Makacho se hono a block factory. No, now be who ewo 0245 979311. 0245 979311 and the number be for AHENKAN933FM Asatec, a total solution of any roofing steel anointing. Okrayemu and I gusu aye somo na nyamia ya adoma ma oba no wawie junior high school JHS no wawie Fanekos Winners Senior High School na Ghana Education Service amano akwanya wamani tumi nkrata se 2022-2023 academic year no obetimi ade adesua for mama ba besua ade general art, general science, business, home economics, general science and our pesa okokosua na ubomu nimdie ni yie dia eye Winner Senior High School na mekan for dia ma wo suku a nya se ye kire wade sa akeke ye di nyamisro any discipline any ye de be wura wu mu nti wo awumpie no unsi ya onkola mi be high school no omo ko school mu a but say o ma kwan ma school ni fa wu mu a eno na etenetene eye wu yie Winner Senior High School wo ho so be di say adwuma no me no ka say enough deck yegusu a ye registration school mu ho no mo a enso so eye wasi center a ye nko ba bi nkonkotworo yen ye tena ye ho a ne atworo ebre ne so na ye kwakotworo final exams na eni ti say oba winners ya wo di asase anyanwa me pa chawo ye wo free hostel facilities wo ho no mo a obetumi aba na wabeda ho day and a boarding ni nyina ye rane enkoko ye ni Chidom restaurant no na edi ene mehwa wotra Obuoba village no a ubehunu eye Winner Senior High School se ebo ho no mo kama eya no ahye ne nso kwan no a ufiri Kumase kɔ eye nkoko a eda wo nsa benkum so sanso na ufiri nkoko kɔ Kumase a ewo wo nsa nifa so Chidom restaurant animu ho no mo a na wa kevo eyi me kai time ani ekɔ school no pa na maami bi hajia oton wache wo junction ne so ye Jesus Christ benku ene impepefu aduani tuo zafi wurade nyankopɔn ene minim so da so wo ho de a Winner Senior High School waboa yen nto so kɔ no wo moa wo ebia na uyo dwumayeni watworo wasi no but wa faili opeso san kɔ school biem eno nko ya yesuntudua oba Winners ya no nhyehyɛ kama ye fees no ɛda fam team ubetimi atua no kakrakra we be ba won so no atua wi wo no kro no Winners de wo de na de asɛm frɛ yɛn principal no 0244 571927 0208193788 wo de wo fra ye frɛ no principal Amuzu entu unya frɛ ya Mr Amuzu wo hu sampa onimo no enti 0244 571927 and a 0208193788. Winners Senior High School. Discipline is our hallmark. You are
already a winner. And in Tiana or Dobana Coho. Nanyankopon ya adom a sisi aka nafuan kakra bi na brunya na eba o. Nyame adom next week pepepe na ebrunya no o. A wonnim. Ere me ka ho asem a kire wo. Next week na ye brunya no. Nanyankopon ya adom a memene da ebe na wotwe. Eye 24th. Memene da edi animi ochenachi ye yi. Ne na wotwe eye 24th. Inti ne na wotwe na yago kansie ne ade hyehye so. Unya nte ye ho. Ene kafra maka ho asem a kire wo. Eye next week pepepe bronya ni gina mu den na 24th no Ahenkan FM ye the football competition hyehye so wo Achem Aboabo Sakasaka Park clubs no me no kan omo abefa omo forms no dada enkomo bia enu omo bedi enu omo edi ne dada anyankopon ya adoma wo kyena wo Maakye so no ye beye balloting enti so ye club no wa anti udin ya na je ba bia di usi ya no mo ye frɛ mo because ye ka kyerɛ mo se ye bɛyɛ nhyehyɛ nti sɛ ye frɛ wo a na kyerɛ sɛ oba nyankopɔn yɛ adoma wo kyena fiada no teams na omo qualify omo meet requirement no omo bɛba fie ha ne ayɛ balloting kyena nyankopɔn yɛ adoma ye bɛyɛ balloting wo fie ha yi Maakye so no so ɛne ye bɛyɛ balloting no nti sɛ wo yɛ football team na empanimfo afrɛ wo ebisebisa on 7 saa ne mani nyina wayi anu awia a nyankopon ya adom a wo kyena no pa emo no nwotwe na wo ha so what you say se ne be ya de ballot ne be hyehye so kama na nyame ya adom a 24th no ye de ago kansie ndi hyehye so ne be yire se ya akuma pan mu Achem Aboabo kuro no de ye de aboso se ye de na 26 no so eye Boxing Day eno no de yani enwusia ni nyanka wo mo maame no papa no awu agya wo mo no ye gira wo maame ene wo papa no a enti ase no anamu e de sere ya hye wo mafunu aka kire wo se agya bi wu a agya bi ti ase enti ye gira wo maame no papa no anamu ne ya ma wo so asere ye ne wo beto abomu adidi asere asa che se kasatente ntoponko 26 no eya na wankasa nso wo de ufidie ni ato ha na ayepani be hwemu sa Ahenkan de eba ne buronya empotem ha no obi agye atum se radio station e ma omanfo di buronya ma omo ani gye eno ane Ahenkan omo aka nyina esua yen wo besua but sa wo beto original ne de ene e wo bebire mu pa enti ya na wa hye ne nso ama yen se buronya no radio a ebo am adi ne yie e Ahenkan surprises bebre wom yenka ho asem nkyerɛ wo Ahenkan buronya bɔfo sɛ mo kae no Ahenkan buronya bɔfo ne afie atwa mu obehu ne afrɛ yɛse ye gina anoma ase ye kyɛ nkokɔ bo magye ntoma ne saa noma buronya bɔfo no afie nso obepie na obɛyɛ nsɛnkyerɛ ne enti nyi fidie ne mfiri saa bere kɔ okɔ pepere wo ho kɔ yɛmpere wasɛm yi radio ne firi ha no mo na ne ye kyɛ onsa anka bi ɛwa wasɛm a ɛwɔ sɛ wo de to ha ma nkwada nko pesupa group ma wo ho na fa so ne nka haya sanse dia aka de kenken kwa omo be ya nko ba bia wo ya we enye me na meka ho asema kire wo nti haya ye ka ne buronya ye mo ankrofo mo ni yi a eye haya enyi fidie ni mfiri ha na mo ye company na wo so person do ntoma boye dia no na doye oye bia eye 0244 290093 0244290093 and 0554171393 eno ne number abefre na yetimi agye wo so mami nkwa homa no so na me nkoti nkomo we mfiri ho ye ne owura Yaro Haruna akobon komo ye kasama for Association of Health Service Administrators Ghana ye ne nkonko twetwe komo ye ne tie so mo nso de nsem bia to edwa opani Yaro otimi nka assalamu alaikum. Thank you. Mejiri se bibi aboko de Edora dia so penyi. Monso mo hote sen. Nyame adom ya nso ye ho ye papa. Na anope de ba mo nchen a mo kire se aban ne hwe na on improve health delivery na essay. Sa na tie. Yo, first of all, Mamincha wait here for good morning to them. And I will also plead because me chino inshallah nya papa ntia ya me the prof be fra munti they should pardon me.
Now to your substantive issue, I believe a question with reference to your communique, your issue at the end of the 46th annual general conference. Yes, exactly so. Very well. And specifically, in healthcare managers as hospital administrators, we manage health institutions. We are key stakeholders when it comes to healthcare delivery. Or my way. And see, because of some of the economic situation in the country, managing our healthcare institutions had become very, very difficult. Also, hospital, the nearby consumables and in medicines and the share hospital also so the cost of these consumables and medicines had astronomically escalated. Unlike previously, ABI and suppliers get me arrangement. Bet me a day, on credit. No. This time around, you almost says near my ABI consumables, the gloves, gauze, syringes, medicines, all kinds. What they do is that they will ask you to make payments and sign on bed and I will be so almost first but this time around your operation cost no cost because near you imported dollar no cost and I had the bremwa your fuel na yaba nti enso no ye ntimi emiti operation cost nti wa ma ye sky nya dia e betimi afasa na ma no e dia bro nti ama ye situation no it became very, very challenging nti na ya to nsafra aban won hwe ye obetimi aye na won stabilize the situation no sani e ya healthcare delivery no improvement e bebam. Okay. All right. And I would want to believe, sir, more in a documented form, my present TBD ma bino, and more trusted medium, more use way. I'm talking about somebody to in central for Ednima Momakano. Say after Congress, now General Assembly, now take decisions on issues that we want to bring to the attention of government. We share a ban of the health sector. The representative of the government responsible for managing the health sector is the Ministry for Health. And issue communicate now the official copy at the moment. May I sign the official copy to the Director General of Ghana Health Service. Until when you know by a science in the media so that the media will know about the issues that have been deliberated upon by health service administrators in respect of healthcare delivery in the country. Okay. Yera ma yena sibibre. Bibi eni abesa ba wonchen. Yo menso medamase. Enti yene kasama for Edima Association of Health Service Administrators Ghana. Ura Yalu Haruna. Ba kono se your friend saying. Abulais. Hey, yeah, dio. Any other coaching common me pacho baby yadru no ye behwe na yama okwan na so abawura ma beto enkra ne ahwa sorry so but the news is that nyakopo ya adom anwumre ye the boiling issues e de bebreo na ene de ne be last one ne beba next week 22nd December na fe ya topunu ni mu for next year enti program so no enche PM for no be sha ase biriki programs no nti program bi o ha wutia no watie ne yie pa san say afi mu no bibiri no ayi beja ne kwan na fe ye de aka no so de abremo enti nyankopon ya adom anwumre yi at 8 p.m. ye betena ase ne the boiling issues e de abrel na next week ya be last one no na ye de afi mu de no akwa awie ye enti ya na wa hye ne nso e de amame. Next week in so na Brunya no eba no next week no Brunya na eba den nti ya na wa hye ne nso unya ntoto wo niema a wo se ofiri ase toto anwa na sise nso ya pagya ne buo mu a nyame adom omasan etetete so kakra de maye no enti ya hwe na yema atiefo nso kwan ana o bibi ye biem na
Okay. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Say, there's nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right question. Numbers here, Didi Jumani is 0554820910. First call, I would need any baby I can say free. Nana more ni akwabre bo ani mi ka se free aseni. Me pacho yentio. Masa. Epese me ka che Ghana for say. Ye ya ni ye nunu ye ho. San sere. Ene say. Pese obi akoto nioma be te say 30 cedi. Ene ya o yes new price aba na dia watum. Ade achi ya new price aba no asan tu. Na yete so a wo say wo kwato no price dada bi nti no ntime ente so. Ene say hwese nanse ya mekwato osinwura. Osinwura ya mekwato ye no mata mekotua ka no petitutu o. Ano petitutu no ena onipa nimpo me ye say oh me kwadwuma enti sa dia afasi ho. Na nyamboa o cha no pa meba be fo no posa menje ma de enko na mse o de afasi ho na no pa meba beje. Me da ehu na me wo adwuma mu ho a obaya bla edro ya tumu ena me say what if you say so a ka ba ka say ati so nti menji mi sika masa me kan dai want so am I if you said yeah honorable ne kan ye no ye Christopher nanso ye gbapo na ye kai hu say atemu onye mu ye wa asasi su o na se wo benya ho atemu so wa asasi su a busa ho say that should be no efa na woko yes ye bye bye ye da si bebre nti nana moro nua kwabena ye boa na ode ne nkrato aba no unsu ju hudi wo nkra bi a woto e de ama obi a akonya ne nie enya atem didie udin ni ba bi akase free anwani yonji anwa bibia bokọ de adum amonso nyame adum bro nya ye di ne sen ye head director onwani ndanzo mate yentio yo yentio oba me fuma ta min kwa enkrato ankoma ye EDC set onabo set bi kran onabo na smo be kan no trudo onzo so church o koche disable fo ni ma DC to ye de no so ya ma disable fo afi bi eso a omu sika ba assembly DC assembly no e de no ya ma disable fo ena adraba fo wo kwan yi so ohun ye tupa trumu a ya tumu ya fi tupa mu se wanti eni wadan kwan ben kan sidi na omoje se petrol ye titi no ti omo so omo ye apasi na fo ye den e wo kwan yi so nkra toro no ye da se bebre anwa ne dia wo no so e dia ba no numbers here Didi Jumani is 0554 ye Vodafone no I think say almost you better say the use the nti free MTN no udi ni baby akase free wanchi nana samwa nti o Maakye ani wajuma pa no pa sorry a nti anko fo ya mama he no me ya ti petrol so ya ba ti ni maso anya mama ye ba di bro nti no me sa nipa mo chire no se bro nya na dura hu se ya pa ni ma ya nya hwe na ma yin so di o kan se di kwa no de wa me jina ba te mo akura ka kanye kura I want ye hu ni o ya mai adio nbe yate ye da si bebre me ba chon su betumi aba no de won krato no e de aba a glorious happy birthday and confirm a brother Frank Chikata. Oh, there be Frankie, we too much.
Eba to di be akase free. Maje so eja fu say ni bibia bokọ de eya na wa ma woni so kakra ma me wae. Salam alaikum sandaji. Alaikum salam. Mate. Mboni ejuma pa ujuma ye. Na we say your president wa. Na ye no me kwosoro sa nti se de na wo ka fa ho. Se na ni hu kakra o Rory o se makofa me no ma ba 1 cd na me deje. Wa wuni mu a wo di teku ya so no. Abia me ye wo. Nti sa na ma ya muto ye nya peji ya. Nti a re ya asamba bi. Nti e sa ba no on ne na isi form. Me makra me no ma me da begu aban so. Se na me so no nti sa na obi a wo so akofo no mo ta no wakofa ne hi o Dubai o. Se ya na me so no. Won so ton o bi sa. Ni a ene asoma na so. Ana so ye no me ye no ma nyina ba pom. Yate. Yeah, that's it. Ono so ne dia wodi aba. Eno no. Okay, my main fa we so. Me ba cho udin be akase free. Hello. Hello. Me ba cho udin be akase free. Wacha me de boate me kase free odan ya. Eja boate pa cho enti o. Yo, ahinkan ye ma moni aduma pa mo ye. Yo, unia kaka me kan ye enyama boa ya titisui. Hwe oman ya na edi ehun abo. This you know abekasa pa na wasenkura gumi. Na say ye betutu niema mu. Na mo stock ni nyina na niema wom dada mo kofa na the local. And I'm turning ni nyina into the new price. And then you see niema ba for ma. Eno de mo try say mo ton niema dada ni nyansa. Ye di say bu oman we aban na ye. Ana no MPP NDC. Ye ya na edi ehun abro oman ebe ya efie ya medamase wa. Yen so ye da se bebre. Enkrato no wan di gu so a ekoso no. Enti wonsu betumi do de awram 0554 820910 eno no any number obetumi afra bam na do nkrato no de aba. So once again, a glorious happy birthday going out to you, Frank Chikata. Hey, Kuni, enjoy your day. Mami Fawin, so me pacho Udi any baby akase free. Yo, the great Obuoba me pacho media and the Georgia, me kase free oda here. Georgia. Oh, the champion of Obuoba. We too much. We too much. Bro. Obuoba, me na bad we subu oba lazy. I know do me for no matter. Obuoba mo say omo feel pa. Yeah, that's it. Mate. Obuoba na pay dey me ra. Obuoba, me ra pa. Obuoba identity say ha. Omanya, yes no me ekofom. And so aban dey born ho nsamrane. Enso menu omienu Obuoba menu omienu ye botom fast again dry Obuoba bibie ni wa ekoyi Obuoba da me insen ye mesere ne se ye se aban di dollar ai wa stabilize dollar nti ye mbon nsem ma no adramoa wa wo de adramoa efiri fom na wo tam ni di misi pataso na wo tam ni fi pataso si fom a eno so nsem mo no efiri ni dollar no be fa ni 3 cedi 80%. Ana wo dia ko du 150 na wa wo sia se wo de ba for eno so ni se mo no me na mo se ma wo sia wa ya de no wa scratch mess no ana wo correct mess na eno so se mo no efiri Obuoba aban so no tutu no ma yi na ma ti mu fo na ye ko to abade ma aban we ni ya ko to ye na abana ye to ne de ya ma fun do ya ma bo bone do ama mo no ma ko yi ade nti na se sa Obuoba ya bonye ye ne se ko sa la we ni ye to aba we ye se MPP bon be ye so ana o ko ka na ye se wa buru mu ko rank ade mo ye no so na enye nipa ye to aba se ye ho beto ye ba ya ko to aba se mo se ya konfo nipa ho yira no nipa ho jale no ama mo bone ne ko so be breki
amambo boni we na de bebre kiteta na Ghanaians are descending na yen to aba ma Georgia uye bruta Georgia aka Mewura ho me pacho udini be akase free pacho me de afia me kase free oda aka price afia intie we me pacho ye ni anoma drivers for no ayo omunya abusha kakra ma yen na yen na yati se yati petrol so ba mo na mo nte fair ni so and ya me kofon ya ma o market and me be si wo Kappai junction driver no je me 40 the so Jimmy eni ma fee o je me eni ma si ka 2 city so eni ma na kita me kitu bi ana me di si boot as driver ha na ni je me kai o ka chem se yati petrol so ayen say fair so eni ma so ayen ka se ma yen charge ni ma sika se ni aron drivers ona yo mu hwe bibi eni na yeti me phone bi okay yeah that's say afia de enso so a de buy no nkrato no ana nkrofo gu so a wo mo airto no enti sa wuji hu di ahu aha no ena wuji hu di ana so afre bi o yentena fie mo ye hwene wuji hu di ana so abawura mu e ba cho udi ni bebi akase free hello e ba cho udi eni bebi akase free K Black on low radio set na me kakra why all right yeah that's enti o na mi sha o ne juma ba o ya bibwa mangana ene gana ni ya ta mena yo obo me ko ma se ni bun awan fo eba ene me rawo de di kan no dem fa na fie of me ko ye na na do ado obo me ka se me yero fera te ebu a ma shi bi ba eba o ko ma an se ya ebu a se de utimi se na kan se na de what ni it is you know the president ya be me da si kosro ye tiro na mafo friend for and omani mo dey no be petre admesu aso asa na e ba from no so amata kan wa this year won kwa ye nyam deni ye ti omani mu 2020 ana ye wa am so omani election amon ti omani ko ye court supreme court afi dey ko ti ahumam I think take a say with no evidence it means any crime for it is in court because I'm not creating attention I'm on my buyer on the abdomen great self you and it's because incompetent now as a no court who evidence be 2012 and now here everybody a court no in the TV so a crime for everybody a really name na once Mama at this no na I'm really educating but go for the car say let's buy the boss and name me mind yeah Obuoba Ofori no Bajatu we trace a competent the all court now the only results be out say we need results it's a court we trace and this for me I'm incompetent you don't say you don't straight dollar for a me petrol no cost no and a dollar but yet this year about $4 so we do almost 90 this year how many day but some friends ready and now I want for cafe do ya tidara na yentri na maso na ne ofu be president yo no ya na djuma wi aka wo aname e kwa be so e fa so mo bet na maso na na for the authentic be say yeah that's it no na metre position che I say that kid don't come yo yate yeah that's it nkrato bre no nkrato ne de ensem wom e ba cho udi ne bi a so kasa free from original film ku fi apo wa chimo yiri Obuoba na ti say nyame ehu me mobo na won so nyame nadum na daruma de nyina ye ho ye Obuoba me de me ba so adroba fo ne de no me pa ucho adroba fo na omo se omo mpre ma blagia e ma ti mo dan me ka tre assemblyman fo ni na so omo ko to aba na omo mpre so na blagia no enye djuma e se petro no omo to the same thing blagia ana okada yeto I don't think omo pese omo beti omo lolo first enti omo preso me de masama no omo preso na blagia no enya djuma e wa ti mo dan omo se eye pragia chiribu ya original omo se eye pragia why yes yeah that's pa wusu betumi aba kokowura aba na yawo se o wache modan o si nyankopon enhira yen pa na adwuma pa ye me pa cho wudi ni bebi akase free Baba ya makasokasa no Mami obaya yenti we
yɛda wase ɛnyɛ adwuma pa a wɔde ama yɛn no anɔpɛ na mesoma asɛm ne sɛ ɛti dɔla n'aba fam no ɛyɛ dwadifoɔ dade ne yɛ 1 cedi na ɔmode akɔ 2 cedis no dɔla n'aba fam no ɛti saa nneɛma no tɔn na ɔmɛtɔn ne sa na sɛ ɔmo so bɛte nneɛma no so because wokɔ dwom a awerɛho kɛkɛ wode 20 cedis koraafo a gye n'ani ntɔ osufɛ na timi tɔ wonya na mpo no atɔ ntimpaasɛ no so kataka wo ma yɛ wa ne yɛ yate yɛda ase bebree woto nkra yi wɔn nso so ate paa na wei no akɔyɛ besepa ne kodi na haban yɛtase na benyansafuo mu so ate aseɛ ɛbere pa bɛba ɛba so wudi ni baabi akasɛ free Obuoba yes sir wa uni ayi mani ɛgya yi ma yɛntie wɛ Obuoba no stop die o sɛ me ready di nyame adom awon kan me befo akɔfɛ befo bi ade nse padi di nyamba ɔre mate Obuoba ɛgya yi ma yes mum pa de in fact then mum de and ni ke mo ba ba mu bi dana me madwen ye me yenti ameka sa ne say the whole general secretary also corporate chairman edi utim be ka che wi asi nyina ne o manga na nyina say abato na eto ye na mulusu ye na mo se munyi ntumi de mo kokoto no na nka ta kura mo kura na nya papa enti wo de wo ji hu di na wo ye obi a waju mo bobe nti o mo de pa na ba ye no hu se nyinti na wo pese obekọ na wo san de kom a tachuchi kata tachuchi tumi hwe wani ga je o mata be so be ju akantie enti misre o ndc foi ne ese tia ne se bi ka se enti o mo serious oh aya times no de yan kwa na we ndc bi konto kwa bi ma ya tem ma mi je mensa na ma mi je mensa no be fo mi je mensa ti sei ma mi je mensa no pese o se kana enso na mo nkasa na mo ko ye no nkwa be pe oh Obuoba mesre bebre na mesre zo Obuoba nim ya de ton fo me ka hu na Obuoba yan ti ye nema no so ye nema no yan ti so because fu no apart from dollar no so atia ba fom and dollar no na expensive na mo so mo to nyema mu e kudi ya do 14 and mu bia ban atem and na e ti ba fom de ye nya century ni bia a wuti na ka bia ma ban Obuoba ehu me ka se do no pa bia na so na ba mo mo do station we na ban ti dollar na e ji ku no hu na dollar ni se ase e ho de mo nka bi se mo jai e bia ye ka na wachim ato ba bi tie ba bi foforo wo de wo no ti na wo preach na pere min ti mo ko ba bia wo wo preach ni ti na na guide me Obuoba me sro bebre no ko ade nti percent ana dollar ni ti ba fo na Obuoba we wo de bia na oba han hye dan se ase ko ara na ata ba Obuoba krom ha on na to tu e kwa nyina sei ama che se nipa ko ehu ba bi on fa a chi so do road wo fa yen abranse nkwanta road ya mfutu na ku kwan so na me se yenya senchofo bi eto mu si wo ti aban atem e chine bi ma be transfer 8 years wo kan wo se ko dan station ko fe ye pavement ni suta ko e so Obuoba ko fe mo an kasangasa Oba ofa nkwanta kwan so ye da se eja yima mo obi ntu aso bi why nti eja yima ne nso de a ode aba no na ono no nkrato no otu bi de ma yen wa ha de yetwi ban saa ne te e ba cho odi ni ba bi a nso kasa free hello Obuoba eja no we die e ka ma semba kubi akoma so ma kan kula be ha me hwe na na moro ni akwabla abu ani because frasene me bisa se onabo kwame aboaje oluwa owa ha pa owa Ghana ha on kasa ni ente na ne kasa nso on kasa ni ente ne se ye kwan na eya sene kwan tima kwan na kwajosi kwan ko akura ekosi border etimi twama kwasi ma ayi ya frasa wo de bi rafi hodinko e kwan no mba be dwie no mesre no on kai hu say e bre no e keka ko time ne boke ke wan hye na se free so a e be ha dwen yate ye da sibibre okay ne dia ono so de ba no Me say, there is nothing bigger than AHENKAN933FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right questions. Okay, me ba cho udi ni be bi akase free. Ofrem ko fi solo ma me
kasa fi mutia Lower radio ne mame why also kasa fi he eda me so man sem ne say me de pa BC na na kasa no bisa na question bi say enti in fact what was say be to aba na say ye to aba that question na bisa na me de pa because if you are sha which about one fast one is who because we are to aba na man no benya post na when you want to do be fast na just say one ngasa no omu se se fast obi a wo so say to aba na man one ngasa to aba no hu ne so fast wo na hu obra papa bi ogbo ama bi ono no amantiafo number no bibia bebom efra mentia ba se forest no ewura ne ba ko aso ahoma ni mu atwe atofom enti abusiam ye fancy wa ha na ye mfa de aka ni nyina nko anwumre boiling issues eso enti me fancy ya wo ho why mo amofre ni nyina mo mfa nche yen awose ye kono obi ba yesi se wo ba na wo mpɛ so wo bɛkɔ a oji wani so enti me bra so ma me fast dan kɔ ma udi ahenkan kwa me yebo a adwempa hene Kofi Mensa ka obi ke kwa me Asante na Billy Man ofre me Obuoba Ofori Amanfo Commander General. I still remain at your morning's shefa se otika yimu a ye de ubedru asumdue mu e ba cho ma yenhia e wo boiling issues so ena anwumre no nwotwe bo a na fe yento osum kese no so wo hono ne ekoyie wo ye number na wafre yen na waboya baso ne ankoyie nso na watwe adwen asi so eya na wate ase ama me se enipa na efum eye nipa ene de che ye woni da se anwumre. Good morning.